umthandazo wesabatha mine sabatha mayilete kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo ezizulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Mungino Jehovah Anazatani Zuanazi Zenangu Iwona myalezo umfowethu omdala owadlula emhlabeni owabuya nawo wathi wababe khona bona sebadlula emhlabeni lo mhlangano eminye yemindeni yanqaphaza ukuzala eminye yavuma yafika eminye yafika kanyana isaphinde ibuye lapha ekhaya emphefumulo umbiko wafikayo kwakusendlini kamfowethu umfowethu uyena ofika nembiko uthi kubangwa yini ungayiwe ekhaya emphefumulo etshena leminye imindeni obhuti abadala ngoba ngibona sebephethe amakhaya uthi kubangwa yini sekade kwasekhona indaba sekhaya emphefumulo bengayikhona ubaba banobaba omncane babebukeka belusizi lo myalezo ofikile wathi ubhuti ubaba khona lapho ubaba ezokela khona ohola impesheni athi mayifika khona engayithola imali yempesheni ngempela futhi kwabanjalo ngithi kwaphela inyanga eyodwa yesibili ubaba wathi ohola impesheni wangayithola impesheni bamdida nje abantu wabuya imali engayiphethe kuphunyana-ke kubaba ongizalayo kade engamazi kodwa sengibona amanje ukuthi hayi iphuni indoda
omunye umyalezo ofikile khona izimbo zosanda kweletha emasontweni ambalwa khona lapha ekhaya emphefumulo ezazintathu. Udadewethu angazi ukuthi sihamba naye le ndlela uyangabaza. Sekubonakala esibonakalisweni unyazi lwezulu limbiza khona lapha ekhaya luthi akeze kulo. Masifika lapha ebuhleni bokuphakama sesikhuphuke ney'mbuzi, udadewethu waba nombuzo ukuthi kubangwa yini sisemzini wenkosi, inkosi ingaphumi ize kithi. Uma befika futhi ekhaya udadewethu uthi safanele ngithole i-airtime ngiyifake ngifonele uMajiya ngimbuze ukuthi unyazi liyabageza ingempela abantu lapha ekhaya emphefumulo. Inkosi yambuyisela impendulo lombuzo wakhe udadewethu. Ithi impendulo isibusisa sikhishwa umshumayeli uNdlovu ebuhleni sivela kuyena ilona unyazi lwezulu njengoba udadewethu ayingabazi. Amen. Okunye futhi unyazi lwezulu lamtshana khona udadewethu lokhu wayethi ukufonela uMajiya. Uthi hayi ungamfoneli umshumeli uMajiya. Ngibagesa ngempela mina abantu ekhaya emphefumulo. Amen. Uthi yonke imindeni elethe imbuzi lapha uyayibona futhi uyayazi. Amen. Uthi udadewethu wasebeka imali phansi eyisiliva wasebeka nephepha wathi uyabona nenhlanhla iza kanjena iphelisi ize nje kancane kancane. Uthi ngiyabona wena wabona ngoba ngifika nengane leyana khona ingane eyadlulayo emhlabeni ekhaya lapho kwasuka khona umsindo omkhulu. Ngeke ngisabuyela kulokho ngoba kwakhulunywa kwadlula nakhona futhi lokho. Iyona ngane yokuqala unyazi lwezulu silethe imbuzi lapho wafika naye ephethe ngezandla. Wathi le ngane uyilanda ekujuleni okukhulu wathi uqale ngayo ngoba ibisencane isuka ngene ebuhlungwini obukhulu. Inkosi busele izwi. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasehlezi ukuphakama. Ngingowala amazibuko ey'ntabeni zaseScott. Ngaphansi kokukhosi bakwaMasibuko. Ngiguqe lapha, angiguqele umndeni wakithi ngoba kubalulekile. Kodwa ngiguqele uZondo. Uthe ngosuku lwangolwesibili ngikade ngisebenza lapha komama. Ngase ngiphuza ukushayisa, ngase ngumuntu okwezulala la. Kodwa uma ngithi ngiyahlala endlini kube khona into engade ngifuna ukukhishwa isisu. Uma ngiphuma ngithi nge-toilet siphele futhi endleleni ngibuyele emuva. Bese bakhona nje into ethi ngo-8 bese kunizulu. Kuthi angiphume ngesamba. Ngase ngisuka lapho ngo-8 ngiphume ngingaphethe lutho ngiphethe ifoni yami. Baphuma ngesango ngathi ngase ngitshelele elinye iphoyisa. Kuthi iphoyisa ngizonibona kusasa. Kuthi uyaphi ungaphethe lutho ngithi hayi ngizonibona kusasa. Ngiye ngihambe ngifike endlini. Uma ngingena endlini lapha ngingakhona. Ngingena sengilindele enye intombazane yakwaZondo intombazane. Uma ngifika kuyo ibuza ukuthi kungani ubongayile ekhaya emphefumulo. Ithi kunento ebengicindezela imini yonke ngakwazi ukushonza lutho. Pho emthandazweni oyangangani ithi emthandazweni mina ukuthi aphinde abuya futhi lento befuna ukungikhipha esontweni. Ithi ngibekezelile kodwa mina bengikhipha. Ngithi uma ngikhuluma naye ngikhulume naye ngihambe ngilayinele umoya ngilayinele umoya. Ngibuze ukuthi kwenze njani. Ithi lento ebengikhipha esontweni engihluphayo. Bese ngithi mina apha amafutha kusisiwe. Bese ithi akhona ngithi hamba wathatha. Ithe uma isukuma kwasekhala induku kakhulu. Kwakhala induku ngenza ukuthi lo muntu oshaya uyashaya impela wakushaya lo muntu wakhala isikhathi eside. Uthi lo muntu la eseshaya uthi mntanami idona mfana ithi le nkinga engikuyona wena wedwa uzongisiza. Ngiyambuza mina ungowabani uzozosiza yini.
uthi mina ngiwuZondo wesibili wesizukulwane sesibili kwaZondo uZondo waseMandulo. Uthi mntanami ngikhona ngihleli esigodini sosisi. Uthi ngaphuma ngahamba ngayothwala. Uthi ekuthwaleni kwami ukuthwala kwami kwangavumi ukuthi ngigane. Kodwa into engangiyenza ukuthi ngangimosha imizi yamadoda abantu. Uthi ngilala nabafazi babantu uthi ngaze ngayofa ngiphila nompilo. Uthi ngagcina lapho sengingene ekharakeni uthi ngathakathi. Uthi ngathathwa abantu ukuthi bahamba nami. Uthi ngahamba ibanga elide ukuthi bafike bangibulala lapha. Sebengikhulule yonke into emzimbeni. Ithi njengoba ngikhuluma nawe nje angigqokile. Ngithi pho yini ofuna ngikusize ngayo ngoba mina ngazi ngisho ngoba umndeni yakho lokukhuluma ngayo. Uthi mntana bengisekhaya emphefumulo uthi ngingene nombono. Ithi njengoba kuzwa nje ukhalile ukuthi kushaka mina ngiyaphishwa. Uthi nangu shembe mfana yangikhipha ekhaya emphefumulo. Uthi ngifike kanjani la? Uthi mfana abantu bakuboka nengane. Nabakomalumayo uthi mina ngiyabashula. Uthi kodwa ushembe walanda wena uzogada nengane. Uthi njengamanje ngoba uguqile la ngicela ungicele edlozini lakini elapho umuntu uzobheka ukuthi ubheke nengane. Ukuthi ngicela uyongicela intethele yokushembe. Ngoba ushembe kuyimanje wangishaya. Uthi lelo dlozi lelo ukubona nengane uthi ngedlo la ngomezulu. Intombi yayiqolwa kwaZondo yadliswa yingane zami namasi. Uthi kuze kube namhlanje leyo ntombi sathi nosheki. Uthi bona abakethumele lengane uthi ungena laphaya. Uthi nami ngibe sengiphushwa ngoba ngithi ingane igazi lami kanti sengiyayithela. Sengithi mina kuye mkhulu ngiyabuzwa. Engicela kuwe kunye ukuthi uvume sithathe isikhamba lesi sishembe akuthule sona ngoba uthi uhlelo osizini. Uthi mntanami ngeke ngize ngisebenze lapha. Uthi kuyimanje ingane zami zonke zabaZondo uthi ziphumele lesithatha lesikhamba. Uthi ziphila kahle. Ngithi mina ngizokusiza kanjani uma ngabe ungavumi ukulahla lento ifaka esigodini sosisi. Uthi kanjani ngingavumi kwaZondo ngeke zize zingisize uthi ayikho ingane yami yongiphika ngento engiyo. Uthi ngicela ungisize ungiphike. Ngithi mina ngikwazi ukuphika kodwa ngizozama. Uma ngabe uzovuma ukulahla lesikhwama sesingeze ushembe. Ngizovotha sengikhaya emphefumulo ngofike ngicela uMshumayeli ukuba angicelise. Ukushembe ukuthi isifunde ekhaya emphefumulo. Ukwazi na ukungena. Ikhulunywe nale ndaba yentombazane yakho ngoba ezivela ayidisishe nabantu abakho. Uthi mntanami ingane lezi ezivazulu kwale ntombazane ithi zifa kabuhlungu. Uthi zonke uthi khuphuka into la esifubeni. Uthi ifike bavale umoya. Uthi yeyadisela isona. Uthi ngiyacela mfana ungusele. Ngithi mina mkhulu uvuma ulahla isikhwama. Uthi angikwazi ukusiyeka. Ngithi ukuthi nami ayikho engisiza ngayo. Uma ngabe wena unesikhwama ungafuni naso. Uthi mntanami ngisize ngithi ngizokusiza sihambe sisikhwama shembe. Uthi njengoba ngikhuluma nawe la ngomini. Ngithi mina ngingangiyeka kushaya. Ngasho njalo sikhala endlini. Wamshaya lapho ngaze ngamdabela ngafike ngambamba. Ngithi mkhulu asimnikeze shembe. Wavuma lapho cishe kwakushawunana. Wathi kulungile mntanami. Uzongisiza yini? Ngithi ngizosiza mkhulu. Ngizofike ngicele kuMashumayeli. Ngibabikele lento ngicela bangithandazise ngicela laba ngomezulu. Ngoba ibona abangavumi kakhulu. Uthi kwale ngane ngikhuluma kuye hayi ngayikhiphi yokuphasa. Ithi bafika lapho seyifundisa umuntu isiqedile. Ithi bafika beshiliza yonke leyo. Ithi ngangafuni ukuthi yokuphasa kodwa ngangifuna nayo endlela ibe khona lento. Ithi kodwa ushamba akavumanga nayo. Ngase ngithi mina cha kulungile mkhulu. Kwabanzima kodwa wagcina yinesedeli isikhwama. Amen. Ngoba waphakamisa izandla bathi mntanami ogcona ngesilanda. Wayesephakamisa izandla isikhathi eside wayesithatha wathi nasi sengisiphethe. Ngithi mina sibeke phambi kwashembe. Wenta naso washona phansi wafika wasibele.
ngithi mkhulu ususibekile ukuthi sengisibekile. Ngithi ngiyabonga. Hamba-ke manje ungaphinde uqhamuke ngalolu hlobo lengane. Ngiyacela-ke nami uNkulunkulu ukuba ngikhululele abakithi abakomalume. Bakhona abangiphathe iy'khwama. Kangangokuba-ke iwele lami leli engizalwa nalo nakuba ngakakhona. Ngithe ngifikile ekhaya ngathola ukuthi lesikhwama ukhona umuntu obekwazi uzivuselele. Sesinikezwe leli wele lami. Ngiyacela ukuba uShemba ngikhululele lo. Bavume lezi zikhwama uNkulunkulu ayigezela ekhaya emphefumulo. Angiphisele nabazali bami, ubaba nomama bahambe ngokushaya inyoni engakwazi ukuthi wakuyini kwakuhlazayo. Ngicela inkosi ukuthi senizwile ekhaya. Nami ngithiyo igama nguLuyanda wakaqela isibongo. Ngithiyo ukhokho uthe ungumdangane. Lo khokho lona uyafika kuma ekhuluma kuyena ngoba mina ngizokhulumela abaseKhaboma. Uyafika kuma ukhokho uthi abangenile ngane ezulwini ngenxa yokuxabana abakwenza emhlabeni. Baxabana bebangumqebo. Wasomunye ukhokho washubuka isibongo waya ezweni lakaMbotho. Wathi mengabe efika ezweni lakaMbotho wakubiza ngesibongo sawuthi umzohodwa ngoba ushubukile umndeni wakubo kaqele. Wathi mengabe efika ngale esizweni sakaMbotho wathi wafika khona kukhona isibongo sakaMzodo. Wagcina esebuyela elethe yena owakamzohodwa ngoba eshubukile isibongo. Uyafika kukhokho kuma uyasho ukuthi njengoba nizifake esibongweni ningasazi nikwenzelani lokho. Ngoba thina singenile ngale ezulwini sabanga umqebo owawukhona phakathi kwekhaya. Hambani ekhaya lomphefumulo. Ekhaya lomphefumulo lofike ningithole khona. Nifike nikhulume lolu daba. Ingakho sengikhona ngingane yakhona eKhaboma ngizokhulumela okhokho ngecala balenga ngoba thi abangenanga ezulwini. Ngithengele ilanga emva umaye ukhokho ekhulumile ngaphambi kokuthi abe umzohodwa kwakwesakala isibongo. Kwakowakaqele. Uthe sengilona emva kwale nkulumo lekhulunywa ukhokho kuma ngabona abefundisi balekhaya abathathu ngabona nomfundisi uNtombele. Wathi ekhaya lomphefumulo. Ingakho namhlanje nje angize ekhaya lomphefumulo ngizokhulumela okhokho. Into abayenza emhlabeni ukuthi bashubule isibongo ngizokhulumela bona. Ngicela uNkulunkulu azangene ngoba uthe lo khokho lona la ashube ukubona kaqele. Uyabaqoqa bonke abomndeni. Ubaqoqile bafika ekhaya. Bafika ekhaya ngale kaqele isibongo. Abaqoqa okhokho. Abaqoqa bonke abantu abawumndeni. Manje nabo besacabanga ukuthi mhlawumbe ngelilanga babe naso isifiso sokuthi ukhokho aphinde abayelele ukuthi mhlawumbe ngale ekhaya bezwe ukuthi abantu abaphilayo ukuthi kunezimbuzo ezenziwayo. Manje besocela ukuthi lokho ukuthi uNkulunkulu azobahlanganisa asenze ukuthi basiyalele nemiyalelo edingwayo la ekhaya ukuze basizakale. Ukhulumayo uHalisani owaseRimond. Use emasontweni nje adlule ngawo lo uSeptember ngabona isibonakaliso. Isibongo ngisebenzisa uZondi. Amen. Use nila ngihleli la endaweni la ngizolala khona ngiseMaritzburg. Ngabona isibonakaliso ekusemangi sengisibonile sinaliso ngathi bengisekhaya. Wathema ngithi ngiyaziba ngoba umuntu osaba izibonakaliso sengicela umuntu ngizozala ekhaya emphefumulo wathi indaba ufuna ukuyikhuluma. Ungasabi. Sengisike ngibona ngisekhaya endlini abantu abadala
engathi angihleli phansi ngihleli phezulu ngakuthayela nje ukuthi ngithele kanjani angazi ngibuka phansi umsamo ngibukela phansi bese ngiyabheka umsamo ngibona inkosi unyalwezulu engathi kunensimbi ezimbili lapha eqhonyela emsamo inkosi igqoke lezingubo egcinwa ngazo ifakela amaglavu lawa ke ejwayele kwafaka makuhanjwa kumhlangano ungathi nomuntu owutrainer la utrain inkosi yagcima lo muntu akayena umuntu omzulu uyindini kodwa kuthema ibheka inkosi vele igcime ngamandla kunensimbi yashaya lento ethiwa ngaphull-ups igcime ngamandla lizedideka lento ukuthi lo muntu engimfundisayo wayesenza manje okwedlule seme kunjalo ivaliwe iminyango ungathi kulunguza ingane lezingane zasekhaya zithi hayibo inkosi iyajima kanjani ivele inkosi ibone lengane ivele wathi iyanguzula ithali iyaphuma kodwa ungaphumi kodwa iphume ngamandla ngisawule ngane iyaphazamisa ngenhliziyo uyaphazamisa inkosi isenzo okwayo manje iyaphuma ngemnyango ngithi ngibheka phezulu inkosi ngoba iphuma yaphezulu mase ngibona ingane eyiningi phezulu engathi mangibale zadlule ekhulwini nezulu lithe ligugubele ngendlela engaze ngibone izulu ligugubela ngakhona uthe njalo nisibheka inkosi ukuthi laphi angisayiboni ngabe ishintshile yini yaba ingelosi ngingabasayiboni inkosi sethe njalo vele kukhuluma izwi likonise iminyaka emibili sengiyilungisile le iNazaretha le uBhombela ayikhulume ngayo ngoba lempi uBhombela ayikhulume ngayo isike eduze sengiyilungisile iNazaretha ngase ngiphaphama emva kwalokho ngithema ke kwasetha angikoke nomuntu le ndawo ngoba ukhona omunye wayizwa ekhuluma sengithi nami uNkulunkulu angizoyiphoza ngingamnaluvalo ngizoyikhuluma indawo ngoba impi yawo izowehla umuntu leyihlele mina njengoba ade ngibuzwa sekuthi nami ngelilanga sengingena nami okwakithi ngelilanga ngila ekhaya phefumulo ngehlela isimo ukuthi ngiyakhohlwa engikhohlwayo lapha eBathroom ngoba lo-ke sengisekhaya sengihambile ngoba lokuthi ngizwile ukuthi uma umthola lokuthi inkosi iyabakhipha abakini ongafanele ngishaya uvalo ngisamanda kufika ngiyaqala ukufika ngizama ngisheshe ngibuye kanti uma ngibuya ngalolo suku lawo ngilele ngibone ngihleli nabantu lapha ngasendlini le elalita isusi abesilisa kukhona abagqoke ingubo emhlophe khona abangayigqokile kodwa labantu laba bayalobe bekhuluma nami bethi ngisola ngento eyiningi engizenzile engizenzayo engithi ngiyacabanga ngikaze ngenze nogodwa ngiloke siyalo labantu sinaye akazi ngiyenzile laba bantu banekani bathi ngikwenzile bayibala ngithi angikaze ngwethethe njalo uvele qhamuka inkosi iqhamuka lapha esangweni igqoke ifake ibheshu yafaka neshethi neyasikhothi njengekuthi iphethe nobhoko kodwa ihamba ngamasenda abrown phansi ijulukile manje njengathi phuma kude uthema kunje la endlini ngangiyibona nje enkulu kodwa ngabona indlu enjengekhishi inomnyango le minyango ejwayele ukungena emakhishini nje kumakhosazane emahlanu kule ndawo lawo khona isikole lamakhosazane emahlanu bese ethuka umuntu bethutha ubaba asuke egijima amathathu adlani nansuka zawo phansi la inkosiza yasesina isimboza ngenancuki ngasekhanda lenkosi esiza inkosi yazalongena kuleyo ndlu engathi ikhishi sesenjalo kwathiwa hayi engathi ubaba-ke uyena uzophatha inkonzo yayisiyiphatha inkosi inkonzo angikho ngaphansi sehleli nalabantu ngaphansi sengithibona hayi ngoba inkosi isifikile nina ngizohamba nani ngenkosini ekhuluma nenkosi lendawo mina lento engisola ngayo angiyazi basebenzi labantu kulungile sohamba-ke siye nawe kuloshendo wabo sengithi-ke sekuphelile inkosi yenelisa sengiyahamba kwangathi kwanisele ngakunelisayide engihamba sengisenjalo sengiyafika nginesa khona sengiyangena akuseyona indawo sekuyi-ofisi inkosi ihleli kuyi-ofisi ifake isuti ihleli lezitulo ezidrayayo sengitheni naye-ke ngiyabingelela bese ngiyabashiya labantu bahlale phansi sengiyaphuma ngomnyama uma ngithi ngokuphuma sekhona obuzayo kulabantu ngizwe zothi uphi pho loshendo wakho
Mangisi yaphendula lehle khona inkosi nganaphela ayisekho inkosi. Kuthe njalo vele isome emqondweni wami engasidlala into ethile ukuthi kunabantu abafile ekhaya emphefumulo abanjengamakhosi inkosi iyobheka bona. Ngithe sengiphuma ke sengiyabheka abantu bazothola kanjani usizo. Ngihamba ngalomgaqo lo owehlala la endlini yasekhaya emphefumulo vele ngene ikhona la efonini yami. Mangibamba emesekhuluma inkosi ngaphezulu ithi ayisuthi ngithi yebo ukuthi hey labantu ofike nabo lapha sevele kwafika abantu indlela lentade ngiyibona eqondweni ikade ngisene lapha inkosi ngasekho usevele kwafika abantu abanjengamakhosi kodwa isikhathi sesambe kakhulu ngeke ngisakwazi ukuthi ngiyebona mina kodwa uzohamba wena uyebona uzotshela mina ukuthi uzofika uthini kubona Uthemba lokho isishondana inkosi yakhuluma kodwa akukho nogodwa engakuzwa ngayizwa nje inkosi sibonga isivali uqinile. Ngicela ke nami inkosini ngoba kusesemva kwalo sengisekhaya ngaphupha engathi ngihamba ngasikole sangasekhaya. Ngithema ngena kusona lesikole ngithi ngokhuluma nothisha ukuthi kufuna kuthandazwe izingane la ngoba izingane ziyakhula. Hayi bangangizwa bathi ikolweni hayi nyanetha nini. Ngivele ngiphuma ngathi ngiyehla ngisakhontrol ngingene ngeground lakhona. Mase ngingene ground la isikole sengathi ngingene kanti emphefumulo saloni ground. Ngingene la phambi kwezindlu lezi kwendlu lesemphefumulo ngibona izindlu ezimbili eziyoguqa abaneminyango eyingoqo ephumayo laboguqa laba. Sengithe ngisamile vele kuphume abantu abawu2 baqimbile bafake isikhumba la senjenge-under sona yilo ibheshi wayesethi lo muntu wayesethi amakhosi akini lawa kwangakwesilelozi lakhuluma amakhosi akini lawa engasatsho ukuthi awalapho wesithi ngicela nami ishembe ukuthi ushembe angisize ukuthi angazise ukuba ngisanempilo ukuthi udaba la abantu bakithi lumkanjani toshemba bakhumbula bageze bonke inkosi yasekhaya. Ngabonga ithuba noma ngasifika ngasekugcineni ngesi isikhathi washona ugogo uthe ehambile Samaki wa mani kwezi. Amen. Wale sepile kuya ngisi isikhathi kweza umamncane wathi ngizokutshela ukuthi hamba utshele udadewenu yona ukuthi lokho ngesikwenza akakuyena. Aye khona-ke namanye amacala awakhulunywa ngawo. Abantu abadala bekhuluma ukuthi ubani kufanele acelele into ehlele, ubani kufanele acelele into ehlele. Kodwa akukho lapho wahlala khona wakhuluma. Kwathi mase ngithole ithuba lokuzala ekhaya lemphefumulo nomndeni wakwaNdlovu lo namhlanje ozocela ukuthi uhlangabeze abantu basekhaya kwaNdlovu abawumndeni abaze ngokusizwa yile ndlela inkosi ezinayo. Mase ngiyabona ukuthi zonke lezi zinto ezibalwayo ekugcina kukhulunywa ngazo kuthiwe nobani walahleka amathambo akhe akaziwa nobani walahleka silezi babale abantu bazibabe bathathu ekuthiwa abanamahloni. Zonke lezi zinto ezishoyo ekhaya noma engekho umuntu ofikile washo ukuthi mina ngalahleka ngihambeleni ekhaya lemphefumulo kodwa ngoba kukhona lokhu phambi kwami nokuzwa kukhulunywa indaba yalobu Nazaretha esagcina kukhulunywa ngasibhabhadiswa kodwa masisuka la ekhaya lemphefumulo sathola uvuselele ukuthi sikwenze njengoba sasizwile. Sekuzowathi manje mhla 30 August ngoba bayavuma mangabe sibalulekile ukuthi ekhaya lemphefumulo sitshelwe lokhu kwathiwa thina singamaNazaretha simeme bazali bethu nimndeni uzwele eduze. Bayavuma kodwa nasekufanele kwenziwe ababe besasukuma benze njengoba benza noma kukhulunywa kumndeni bayavuma ukuthi sizokwenza abantu bazoza nembuzi abantu bani nizomukela nembuzi kodwa masekufanele kwenziwe kungasenziwe
manje ngoba bavumile nakuloko ukuthi thina sivumelanayo sikhiphe lezo mbuzi ezimbili size nazo la mhla ka-30 August. Sesicela ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla ukuthi ngoba kukhona lokho ukuthi basivumele ukuthi hayi sokuzwa ngani mase senikwenza ekhaya. Kodwa nakusayiwa lapho baba abantu abavumayo nje kodwa nangabe sekuthiwa kwenziwe bangakhoni. Ngicela ukuthi uNkulunkulu njengoba ekhumbula lo mndeni nje namhlanje esihamba nawo kanjani abuye akhumbule neminye indlela ekhulu evumayo ngomlomo kodwa ngokwenza ingavumi. Inkosi isemkhulu lo oguqile mfana bamkhulise entabeni zaseBhulo. Ngiyabonga abantwana benkosi ukuthola leli thuba. Nanguvumile mhla ka-29 June ngikhona lapho engibona khona ukuthi kwenzeka imangaliso endlini ngakithi. Mina ngedwa kithi engiNazaretha. Bonke abanye abafowethu abawona amaNazaretha bakhuluma ngale nto nje bahlangana bayalibala. Kodwa-ke ngiyabonga uNkulunkulu kaShembe ukuthi namhlanje sezilafezeka idini. Ngoba kuvele komunye umfanyana omncane bavela kwathiwa kuyena hambani uthetha lamacala ekhaya emphefumulo. Sasihlangana sizinsizwa ngingedwa engiNazaretha qoqa umndeni ngathi ukutshela bakhona uvuma bakhona uhlabalala ushonani. Kodwa lo vumile ukwazi ukuthi uyilungise inkomo ezihlanu ezidingakala phakathi kwalekhaya zizothetha lamacala. Ngicela uNkulunkulu kaShembe azangikhumbule athetheke lamacala uba okhokho bethu babekabela babengezwana babephathi ikhwama kube namhlanje sekuthethile icala. Amen. Usisizwa. Amen. Igama lami ngu-Amanda wakwaSono. Unezwi elikhulu ngihlele ethempelini lathi ngiphumele ngaphandle. Uma ngiphumela ngaphandle ngihlangana nobaba uNyazi lezulu ehamba ney'ntombi zengcucu. Iy'ntombi zengcucu engathi iguqile uNyazi lezulu ziyakhala sithi baba kunomsindo kuhlalisekile lapha. Mangasiwona wasekhishini ngamasabatha iy'ngane zishaya amabhekfo lapha eTeloti zicula ingoma zomhlaba zikhuluma izinto zasemhlabeni ey'ngahlambulukile. Manje iy'ntombi zengcucu zingathi bekhuluma kubaba. Ubaba engathi behamba ecinga efuna uMshumayeli Matshiya la engakhona. Uma sehlangana nami sethi nkosazana ngoba sengithole wena usuyongidlulisela lo myalezo. Nkosi kusise nebusweni. Amen. Amen. Ngiyazezulu. Amen. Igama lami nguNomthandazo ngwabamnqube ngihlala uhlanga endaweni yaseBhenqono ngaphansi kwenkosi yaseMaqadini. Amen. Esibonakalisweni ekuthange ngiphupha ngazi ukuthi esandweni kungena inkosi langa. Bengena inkosi langa ifike ingene ime ngapha ngasehlahleni. Bese sicela uMshumayeli Matshiya. Ithi Matshiya cela usondele ngapha. Bese yasondela uMshumayeli Matshiya. Ithi yazi Matshiya kunento la. Uthi kunekholomo emhluphayo. Uthi le kholomo emhluphayo njengoba nakho indlu lixoxa indaba kodwa mina nazi. Uthi thina boShembe sifikile yasitshela. Uthi thina njengoba imisebenza la. Uthi kunomuntu ophatha umuthi omubi. Uthi ufisa ukuthi umuzi wami ungapheli. Uthi Matshiya benginkinga. Uthi Matshiya ngiyacela ukuthi lekuthiwa ngiyasebenza ngithola amanzi abusisiwe. Uthi la manzi abusisiwe ngathi ngingawathola ngento. Uthi bese sengiyawaphuza ngiwajikeleze kabili. Uthi okwesithathu bese sengiwachitha ngesandla saka-right ngiwachithise ngathi uyawatshinga. Uthi lo muntu uphatha umuthi omubi. Uthi zonke iy'nsuku uyawuchitha la. Uthi kodwa thina boShembe awukweli phansi ngoba sisuke sisifakile imithi yethu yasezulwini. Uthi lo muntu uhleze uphetha kanaluvalo. Uthi unomusa phambi kwenu uhleze ehleka. Uthi kodwa inhliziyo yakhe ayisho njalo. Uthi ngiyacela Matshiya ungisize umuzi wami akafuni ukuthi uphele. Uthi Matshiya ngiyacela ukuthi ungisize uthole amanzi abusisiwe bese ngiyathandaza. Uthi ngesikhathi uthandaza Matshiya uqoqa abantu osebenza nabo. Uthi bese uyaphinda futhi uthola la manzi abusisiwe. Uthi ungakhohlwa
lokhu kwenza majiya. Uthi lo muntu khona phakathi kwenu uhleze nalo nomusa. Uthi kodwa inhliziyo yakhe ayisho njalo. Uthi majiya ngiyacela ukuthi bese uthola amanzi abusisiwe bese niwaphuza najibeleze kabili. Uthi okwesithathu bese wachitha nesandla sakho sakala eceleni sakuwatshinga. Uthi emva kwalokho majiya ngiyacela ukuthi ungadeli umuzwa wami. Uthi usazisebenza majiya, Nkosi ibusiseni ekuzwini. Ngikhetha inkosi yasePhalamende. Lo okhulumayo uMamkhize waDube eSikhaweni ngaphansi kwenkosi uDube. Njengoba ngilana njena ethunyiwe owokuqala engizokusho ngonyaka ka-2003 ngangigqokile ngigqoke uthi ubaba uhambe ushonile. Kusho ukuthi ngalelo langa ngangade ngiyofuna usizo ukuthi ngisizakale ey'nkingeni enganginazo. Kusho ukuthi ngaze ngashwelwa lapha engangiye khona ngenxa yokuthi ngangigadiwe ukuthi njengoba umfowabo eseshonile njena mina ngibengasikhathini. Ngathi uma ngabe ngena esangweni ekhaya ngoba umuzi ubuka empumalanga eyami indlu yayingasesandleni sokudla ekamfowethu isesandleni somncane. Uma ngabe ngingena egcekeni kwakubanga izigi kushabe iy'khwehlela ukuthi ngiyabona ubengasikhathini. Kusho ukuthi ngalelo langa ngaba nalokho ukukhuluma ukuthi kazi ngizongena kanjani njengoba seku-8 manje. Ngizongena kanjani la ekhaya ngoba ngigadiwe. Ngihamba ngiyakhuluma ngedwa ngenhliziyo bese kufika omunye akhulume endlebeni kimina athi cela kuHlembe ukuthi aqeshele ngagesi okuyiwona obonakalisa ukuthi wena ungekangena esangweni. Mbuze ngithi mina kungenzeka yini lokho ehe kungenzeka mina ngikwazi ukukhuluma noShembe akuphendule. Ngithi naye yebo kunjengoba ethi ukhuluma naye. Ngithi uzongizwa yini athi naye uzokuzwa. Hayi ngibe nokuyabaza phinde futhi abuye athi nacelani uHlembe ayocishala ngagesi osendlini kaMfowenu ukuthi awucishe. Nangempela ngasho ngathi naShembe ngicela ungicishala ngagesi ngizongena sekumnyama. Ngathi mangithi sengiqala sengena esangweni sengithi ngingajika wacisha ugesi. Ngathi mangingena esangweni kwaba novalo lokuthi awuShembe uyangizwa yini. Ngathi awuShembe ngathi uyangizwa. Semangiphuphuka lapha ngoba kuyenyukela uvalo olalungishaya igodi ezayivuleka lapho ngaphosi egodini. Ngithi khona ongibonayo. Ngathi mangena angangazizwa lezi zikhwehlela engangizizwa zonke iy'nsuku. Uma ngena kube nalo muntu othi njalo engathi ngagcina sengithina uyazi lezi zikhwehlela zakho njalo udaniy'khipha ngelinye ilanga uhambe uyozilanda sekomile emphinjeni. Ngangena ekhaya ngathi mntanami ngivulela iminyango kodwa ungakhanyisi. Vula ngomnyango ukuze ngingene. Ngingene endlini ngithe ungakhanyisi ngicela ubhosa amanzi ngomile. Uvalo lwalungishaya ngaze kwathena angazi ukuthi imuphi uShembe lolo langelo khona njengamanje angazi kubani. Ngase ngala sengiyakena ngiyobika wayesedodile ngahamba ngawubika. Mangiyobika labuya lolu valo lolu lwabuya namhlanje ngoba kade luhlangile ekhaya. Ukuza kwami lana sekunenyanga embili ngiplana ukuthi ngizana uThani nayizolo. Uthani uva ngendlela olongihlanayo kwangathina ngiyasikwa. Lolu valo lubuya njengoba lwalubenge ngo-2003 lungihlala lolu valo nangoLwesine lwangihlala lolu valo nayizolo namuhla. Ubuya lolava olwalenzeka ngalelanga ethi inkosi uShembe ethi tshela uShembe acishe logesi. Namhlanje la ngihlala lolu valo ngiyabona ukuthi kubuya lolava loluyana. Engifutha inkosi uNyazi ikhona
uNkulunkulu ukhona sabana emhlabeni kodwa thina ngokwethu thina simboni mawam thatha amanzi abusile geze ngawo yazama ngiyabonga waphuza geze ngawo kusibusisa amen namhlanje yengize ngakho ngithonyewe yena ubaba wengane wafika kumina ebusuku wathi ucela ngiyomnikelela ngo-50 rand emacaleni akhe awenza wayethunyiwe abazali bakhe ethina abamakele akakhe ikhaya kusho thina ngokwezwe akangakwazi ukwenza lokho ucela ngiyomcelela intethelelo eNazaretha ebese mina ngimakela lezi zinto kwafanele nakhona ngambuza nakhona zobakangani ngoba ayinengane ngizithethe ngamazinyo wathi emobuyela lapho ngizokubusisa ukwazi ukuthi uthola amandla ukuthi wekelele ikhaya ngizilapha nomama naye ngapho ucela ngimakhele ikhaya ngilake ngani ba angisebenzi bathi amandla ngikunikeza ngisonto elamalele edlule semataneni ngizala angikwazi ngiyaqala ngizala ekhaya umphefumulo ngiphupha esengalathi mina umntwana wakadela kule nyanga ledlule kadelani omdala kodwa akazange ngixoxele lana kumi kanjani mangilana ngiyaphithizela mangithi ngiyabuka ngibuke isihlahla ngibone isihlahla esineyimbali eyiphephulu isihlahla ngisazi sineyihlahla esineyimbali eziphephulu ngibavuke baxoxela abantwana bami ngithi nawe ngenjani yazi phuphe ngisekhaya lomphefumulo ukuthi ulala ucabanga ngithi awu noma kuthiwa njalo ngicabanga kodwa-ke leya ndawo leyo ngathi indawo engiyaziyo mangithi ngiyafika lana nazi isihlahla ngiyayibona nazi lezi ezomsilinga nawo nazi lezi zihlahla engiyibonile ebusuku kodwa manje ngokukhona obezishaya amagatsha zazasala ziyisiqu lezi zihlahla angazi ukuthi zisho ukuthini inkosi yami umnikelo ubaba awayithanga ngizomnikelela ngawo nguphethe wasethi ucela ngithenge imbuzi emhlophe engenabalandawo ngigeza abakubo bonke ngiqale ngabakubo bese ngizina ngaye yena ngoba uyisungulu wawushadile naye yebo ngishadile wona manje esele kwena ukuthi uthi umyeni wakho ngiyavuma lokho ngithuma wona uzobe esekucelela kamanje kuqa ukuthi uyavuma yebo baba ngiyavuma ngizokwenza namacala akho ngozibusise ma abantu mpopo Zasenkandla kama nokubonga ukuthi namhlanje kwenzekile kwasukumele kade ngigqiza ngizama ukusukuma kunzima ngingasuleki esakhe kuzokhona endaweni ngimntwana mncane emndenini waZulu ngicela Themba ngiphe khuluma olalelekayo esontweni ngicabanga nokuxolisa ukungaboni ekhaya imphefumulo ngifike ngonyaka ka-2017 ngifika nomntwana obekhaya ukhonkolo ngizocela ukuthi bangiphangiselele bambone esontweni ulethelele namhlanje uneminyaka eyi-11 ngike naye ekhaya ngo-2017 ngaphendulela kwenyika amathempeli akhona lawa masha siyaxolisa umshumayeli ngoba ephakamisa ukuthi abantu abafike la ekhaya imphefumulo bezobika izinto abazoyibika babuye baphinde ngathempelini uma umshumayeli usungene phakathi kwaleli khaya imphefumulo akube kusaphinde akube kusaphumeka siyaxolisa ukusho lokho ngoba uma njengoba ngisho ukuthi nanke ngo-2017 ngizonikela ngoba bengakafiki lapho ekhaya imphefumulo kodwa ngibangi ngisaphindela ethempelini nangiphendulelekile lawa masha ngizocela ukuthi ulethelelwa phakathi khona baba bezombona
Ngikhuluma uNazaretha ngengane eyayino-2 ifaka ukhonkolo. Ngicela uphakame Bethelele. Ngicela eze ngaphambili. Ngoba ngifuna ukuthi uNazaretha ngikhulume ngento azoyibona ukuthi ikhaya lomphefumulo lingenzeleni kuMntwana. Nazaretha lengane ya-affecteka ino-2 years ngiyitholile. Ngayithola kumuntu mfowethu okwenza khona la ekhaya ezweni lami noma emndenini wami akazi ushemba akafuna nokubona. Kepha mina ngibone ngoba walengane ushemba. Futhi waphathwa ithumba elalingaphakathi emlenzeni elangabonakali bathi odokotela umdlavuza wethumba. Futhi waphoqa ukuthi a-operate ukuze likwazi ukudrainwa leli thumba. Njengoba manje angithola nje wa-affecteke na-2 years. Ngokuthithwa kwakhe-ke le minyaka ethithwa kwaze kwaba ukuthi ngifika la ekhaya lomphefumulo wayefaka ukhonkolo ngendlela yokuthi vele fanele ngisayine ukuthi bamnquma umlenze ukuze uphoyizeni ungazinyukele emphefumulweni ukuze ngimluze. Kodwa ngaba nomuzwa ukuthi ngize ekhaya lomphefumulo kusayisesikhunguzweni ekhaya lomphefumulo. Ngaba nomuzwa ukuthi ake ngizonikela kwelinye lamathempeli ngibone ukuthi kwenzani ngoba umshumayeli ekhaya wayekafike kwamanye amathempeli azokhuluma ngokwakhiwa kwalo muzi ezokhuluma indaba ukuthi mhlawumbe balekele amanye amathempeli azame ukulekelela kwakhiwe la ekhaya. Ngaba nje nalowo muzi ukuthi nami ake ngiye kuleli thempeli lomshumayeli athi yakhiwe kungakakhiwe kwakhiwe. Kodwa ngizocala noBethelele ukuthi ngumntwana ongenakho ukukholwa ngicela uNkulunkulu angiphe ukukholwa ngoba iy'nyawo zami zigogwile kakhulu. Sengize ngikahle ngayo umntana lo ngoba uyena uthanda ukukhuthala kakhulu esontweni. Ngize ngibe namahloni indlela akhuthala ngayo. Angikholelwa-ke uNazaretha kumthakathi yebo ngingumZulu impela kodwa angikholelwa kumthakathi. Kodwa uku-affecteka kwale ngane ngaba ne-understanding ngoba ebusheni bami ngenza lokho okuthiwa i-abortion. Ngangimncane kakhulu ngifunda isikole sahlangana nomama ongizalayo wangisiza ukuthi ngangihlangane noChomo esikoleni ukuthi kuthiwa kunendawo eKingedwadi esemthethweni for abortion. Hhayi masifika-ke abangamini eXhobo ngiphansi kwenkosi uDlamini. Njengoba ngilana nami ngithunywe imindeni yami uthe ngelinye ilanga ngazibona ngisekhaya. Uma ngisekhaya sasendlini enkulu kwagcwele abantu abaningi endlini amakhethe amaningi engingawazi nezalukazi eziningi ngingazazi. Bese kuthi la eziko lapho aselwa khona kwakhona ubaba owayehleli phakathi kodwa lawe ngalona ikhetha lo baba ubaba nje kona. Athi suka lo baba kumina ngisamangele ukuthi kwenzekeni la ekhaya. Athi lo baba kumina ambizele igama lami. Athi noJabulo ndodakazi mina nguMajiya. Athi ngicela ukubuza ukuthi ubani omdala emakhehleni la ekhaya. Sengithi mina kulo baba ubaba omdala emakhehleni la ekhaya ubaba omkhulu wami. Athi lo baba othiwa uMajiya kumina athi cha angisho mina ngamakhehla amancane ngisho emakhehleni amadala. Sengithi baba uMajiya hayi baba bengiya ngoba ngathi manje ubaba wami wesaphile khona. Ngihambe ngiphuthume kwenye indlu mangithi ngiyafika ngifika ubaba uyageza. Sengiyamemeza ngithi baba khona ubaba ngale ndlini othi uMajiya. Lo baba ngazi noma umprofethi noma uyini kodwa kunendaba ezinkulu eza nazo. Athi ubaba noJabulo ngilinde sengiyaqoba sengiqedile ukugeza. Ngathi ngisathi ngiyakhuluma nobaba ngabe sengibona lo baba uMajiya ethishazile ewindini esongena. Wabe sememeza wathi Dlamini sheshisa liyakhala ikhehla. Ngisuka ngabeke ngaphaphama ngavuka ngaphuthuma ekhaya ngafike ngabikela umama ngathi ma kwenzeke into kanje ngikuphuphe kanje. Kunobaba omncane wami umshumayeli uDlamini. Athi umama ngabe sifonele ubhuti sizwe ukuthi ubani nokwenzekani. Ngimtshele ubaba omncane ukuthi kwenzeke kanje. Athi ubaba omncane hayi ndodakazi uMajiya lo ekhaya lomphefumulo wabekwa ushombe ekhaya lomphefumulo. Uyena lo kade umphupha ngithathe ucingo wanginika inamba kancane ngimfonele ubaba uMajiya. Athi ubaba uMajiya ndodakazi ufike kanti-ke siphazanyise izinto ezithile. Kuthele sengithile singezanga lapho vele kufika umfowethu futhi. Athi umfowethu mina dadewethu kunephupho engiliphuphile. Athi ngiphupha amakhehla amadala abeshayana kabuhlungu.
leli linye lishayekela ngelawa phansi ngaze ngakhala ngaphatheka kabi. Kanti futhi khona lapho kunomunye ubaba owathi ubaba wami esaphila bahamba beyogeza umfowabo lapho kulomuzi lo wathi lo baba mina awungiphuphile nami futhi ungabe ubani amakhehle nakini abashona bebanga amakhosikazi ngoba ngiphuphe kunamakhehla kadeshana kabuhlungu lapho ebanga amakhosikazi. Iyona into engilethile phakathi kwale khaya. Sengelinye ilanga ngathi ngiyaphupha ngabona ngathi ngidikile entabeni ngasekhangela ukuyisokophoya. Ngathi mangefike entabeni ngezwa kulele ekhala ingane ekhala kabuhlungu ongathi wakuyizikhathi zempi kuyaliwa. Ithi ngiyayizima le ngane isho kakhulu vele ngijike ngibheke emuva. Mangithi ngibheke emuva ngibone kunethuna kunamathanga ekhala igazi amathambo wengane elele phezu kwethuna. Athi lamathambo luzabulo niyasonta la ekhaya kodwa lisinakile. Ngesantla abathanda bamkhulu umfobo kababomkhulu wami. Yixoxa indaba bathi bamkhulu nomntanami la ekhaya ugogo wala ekhaya wathelela ebusuku wathi uyavuka. Wavuka ingane ingasekho endlini. Kumele ithi bayabheka endlini kuvaliwe kodwa ingane ayikho. Uthi basuka lapho yabheka ingane kwaphela isonto ingatholakali kodwa yatholakala. Uthi waqala ukuthi makulinywa wakhona inkoba kuthiwa isigodi kwabekwa kuyona umbila. Uthi yatholakala phansi kwesigodi ingane idatshiwe ishonile imzimbo somhlaza. Wathi kusho ukuthi noJabulo yiyona le ngane yakithi bekade ikhala kabuhlungu kangaka. Sekuthi ngoMeyi isize la ekhaya emphefumulo. Masifika la ekhaya emphefumulo angitholanga lethuba ngathi ngiyangena ngithi ngizokhuluma lana nami kwavele kwasekunanyulwa. Kusho ukuthi ngihambe bese sifike ekhavele kushona umfobo kababa omncane. Uthi makushonela ubaba omncane lo inkosazana yami ithi mana ngiphuphile nami la ekhaya kunendlu ekhaya eyiflat. Uthi ngiphuphe ekhala ingane kade ikhala kabi ikhala emfuleni emhoshweni. Uthi le ngane ikhala ithi mina nginakiwe. Uthi yathi mina ngowalapho mina ngabulawa umuntu oyekade ehlala lapho kulelo flat. Uthi wayibalo lo gogo lo mntwana imitha ngabulawa ngaye yahlanganiswa. Uthi lapho wathi lo mama nje lo muntu okhala laye uthi ngoba ninginakile mina la ekhaya ngizodisplay yonke into njengoba nibona ihlupheka kangaka nje la ekhaya mina. Wathi ngifuna ukushisa ngezulu ngifuna nokushisa umuzi wenu ngifuna ukuthi nje ngiqede la ekhaya. Wathi ngempela ngibhaka kade kushona ubaba omncane lowo kwavele kwaphuma isigubhu sesagesi yavutha indlu kodwa ngoNkulunkulu unyazi lwezulu lukhulu ayizange izishe kodwa kwavutha nje umlilo okade umkhulu. Ngiyazocela uNkulunkulu kaShanje ngizocela unyazi lwezulu ukuthi mangiguqile phakathi kwale ndawo uNkulunkulu azasipha amandla ikhumbule imindeni yami yonke esiyalala othulini lomhlaba. Nginethemba elikhulu ukuthi njengoba sifike la ekhaya Anibeleleni phela seshonile umntwana. Cela lushembe ukuthi ahambe omhlwitha uNkulunkulu lapho umntwana ejulwe khona. Lokule ngemithi nje ukude kabi ngoba lokule ngemithi. Ningi imkhuba enziwa khona umntwana. Thulana amandla phela njalo njengobahlwitha bese utshela ushembe alilandele zonke ingane kusuka sendlulu. Uze kufike kuyo le ngane. Ngoba sikhulumile mfana nje nophula oMathia yini. Sizele bona Usisema. Amen. Inkosi enkulu yaseKing Nazareth. Igama langu Esihle Ngwabandlovu. Ngibe nokugula esikoleni ngiphume ngiphaphame ngathi ngisezangomeni. Kungathi mekufika ikhehla eleke lithi kumina kumele sihambe naye kuyaphuthuma. Mengifike endleleni kuthiwa ngiwe emzini yabantu ngiquleke ezangomeni. Kungathi uma uyafika angilande ngingasakwazi ukuhamba ngigula. Afike angise endlini ekhaya kube uLesihlanu kufike kube uLesine uLesihlanu angikwazi ukuhamba ngigcine ngingasakwazi nokubhala esikoleni iphepha lokuqala. Mase kuthi ngivuke namhlanje namhlanje kuba ngathi ngilele ngivuke nesibonakaliso okungiphupha ubaba naleli khehla lifike lithi kumina ikhehla ngiyaxolisa mntanami ngokukufikela kambi. Nami bengenziwa ilento engihamba nazo lezi khwama lezi zami
kumele ngabe mina kade ngathwasa kodwa ngigcine ngathwasanga. Washo ubaba kumina ngathi mntanami lokho kubi okwenziwa kuwena kufanele ngabe kuyenziwa kodwa mntanami uyinkosazane qhubeka uyiphathe kahle akekho umuntu ozovumela ukuthi uthwase wena. Ngeke ngosani Christian ngophamu nazo. Bantwana basho basezulwini singakehlela. Ukuthunde thuneni. Kunzima iliba alibahlanzile kahle abazali bethu. Ngizone ngane nani. Zakubule thuneni. Lokade sizokhuluma abantwana abantu. Behlambululela umndeni wabo. Zikhona indawo emhlabeni ezweni lakithi bekabathi khona oma-high court noma-supreme court namakhoti kuthiwa umhlaba kodwa ngaze ngizwe kuthiwa khona inkantolo yokuthetha amacala emphefumulo kodwa ngaze ngizwe kuthiwa khona isidawu la ukhulumela khona iy'ngane zakho ukhumane ezakhetha nezalana ezakusho nezenziwa inkomo nephelisi. Khona ngisho ingane zenziwa inkomiso yenkomo amadoda ekhohlakele efuna inzalo esheshayo. Ucusho umolokazana egcekeni baqothwa abantwana benziwe bafake ingcekezini benziwe inkomiso yenkomo ngoba umnumzane efuna umhlabeni egumele ezweni lakubo kuthiwa unemhlambi yenkomo. Alona ingane bani inkadi ikhona mhlawumbe isekhona ngakini. Akakhona amadoda abanjalo siphuma sibe uyabo thina basizana wena nami khona namhlanje lawo macala amile ethubeni ngoba lezo yingane ikhulile namhlanje wagama ngazo zizalwazi zamakhetha zamakhetha zikuyibwa made zizobe sibona ukuthi zobakhona lihlala kahle ekhaya ngoba thina sakha wagama ngathi kwenziwinzeko ngathi. Nalawo makhetha enzela umkhuba namhlanje ayabibiza ithuneni awasazi azokwenzekani. Asimbongeni ukushembe mntwana wasafrika ukuthi asakhelele umpula ngoba lo mpula uzothula amafika njalo angeke athule lowo muntu so siphenduke izangoma ey'xabanisa imndeni iphenduke inyanga kanti senziwa impula enjalo makuvuka ingane encane ekhalazela ukuthi wagama ngayo wenziwe umkopi uma izona amathela egazini lakho sokuthi isangoma ngalokho uzohamba ohlala esifundeni somajiya ukhathe wenziwe yophinda ukuthi uzokhula ukukhula njengaliboningani iyakhala ukuthi mina ngizange ngithole ilungelo lami lokukhula njengomntwana ize ngibe mdala uma uyintombi uyintombi uma uyinsizwa uyinsizwa kusunguzayisi. Yabona nje ekhaya wakhona abantu wakhona nje umuntu egcekeni oqala evukweni emoya seqala ukubonakala. Mase kukhona umuntu nje uhlushwa abantu abadala unesithunywa yonke seqala ukubonakala. Kodwa ngivela umngomo ngivela umnyama lowo muzi-ke usuqalileke ungena enkingeni ngoba uNkulunkulu akangayidale leyo. uNkulunkulu wadala ukuthi abantu babaphe izandla zabo umndeni nqa ukuthi bawusebenza ngazo emasimini. Abantu badlala ukuvila. Umuntu oyivila uba nomhobholo ngoba uma uyivila awutholi phela awutholi iyambazi ngoba umlimi awukwazi ukwenza izinto ngezandla zakho uNkulunkulu akuphe zona athi nazi izandla zakho njengoba akuphe zona usebenza ngani ngazo. Bonke abavela phaya bawulahla umuntu ohamba ecela ufana ney'ngqanga ogogobe bafana ney'ngqanga utshela uNkulunkulu ufana nenja inja inemhobholo. Ukuvila kwenza ukuthi ungabi nalutho bese wazi umhobholo ngoba ushiwo kusho uNkulunkulu uyaphilisa uNkulunkulu. Phela lento engiyishoyo mayiphuma emqingweni yakithi ubhalile ngithi uVesi ukuba nathi mase kukhona usheshana namkhuleka leyo ncwadi umqingo wakithi nakuphela bayizalana nomqingo wakho namasulumane anemqingo wayo kuthiwa ikorani thina nawo uthi mhlawumbe isabele
Sisabele sabanazareth. Umqingo wakithi nakajuda uMose wafika umqingo wakithi. Na umqingo wafika nje masulandele wonke uyimpilo yomuntu ephelele. Amen. Uyimpilo ephelele. Angisazi noma uverse 26. Ngithanda zokubhuka. Imbekele, doctor. Kodwa bonke abavilaphayo bayolahla. uJehova bonke abavilaphayo bayolahla. Igazi labo liyobizwa esandleni sabo. Uyezwa ukuqala uNkulunkulu ukuthi igazi labo liyobizwa esandleni sabo. Aliyobizwa esandleni sikaNkulunkulu. Angeke libizwe esandleni sikasonyazi. Ngokuba bamthela ihlazo uNkulunkulu ngokuvilapha kwabo. Bamthela ihlazo ngokulusifo yathi umuntu ophela abantu bakho baphizana wena. Abenzi lutho basebenza umsebenzi wabo. uNkulunkulu baphile izandla zokuba basebenze, kodwa abasebenzi izandla zabo bazigcinele uhamba becela ngazo ukudla. Bamthela ihlazo uNkulunkulu. Uthi ushebo bonke abavilaphayo awuphinde lapho khona bonke abavilaphayo. Bonke abavilaphayo bayolahlwa. La umuntu okumfanele awuphinde khona. Ubesifaka. Ningavilaphi isono vilapha uthi ushembe uNkulunkulu wawaqaphela uNkulunkulu uyafanekisa noNkulunkulu uthi bonke abavilaphayo umuntu ovilaphayo ufana nenja ehlala ngokucela ukudla kubantu. Ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime. Khona ivesi zika-24 mangapha la nithi khona siyakunceda. Awubheka siyakunceda khona lapha. Siyakunceda. Kwamukela ukunceda kwethu. Khona lapho nje kule kunamapheji amabili. Lelo vesi abantu funda. Awubheka siyakunceda. Funda ba. Uyibusise Nkosi Jehova imisebenzi yezandla. Uyibusise Nkosi Jehova imisebenzi yezandla zethu. Uyibusise Jehova imisebenzi yezandla zethu. Siyamncenga ukamncenga umncenga wethu. Awubheka umuntu usebenza ngathi ngadulo. Kodwa usancenga uNkulunkulu akubusise ukusebenza kwakhe kanzima. Umuzo ushembe ukuthi ukhokho wami wayeney'khwama wayengakusho ukuthi Nkosi uyibusise imisebenzi yezandla zethu. Wayengakusho ukuthi akuncenge Nkosi ibusise ngoba bona umsebenzi wezandla zikashembe ukugqoka amatoto noqamu nofezela nokuqoka imbuko ey'ngane namashuka ey'ngane abona umsebenzi kashembe uthi Nkosi siyakucenga babengamcenga uNkulunkulu ngoba ushembe usho ukuthini abona isazobe siyabasebenza. Sisebenza kanzima kodwa futhi sobe lokhu kuzima esisebenza ngeke kubusiseke uma singamncenga uNkosi noma sisebenza kanzima. Siyakuncenge kubusise umsebenzi esiwenzayo. Bawuncenga yini lokho ingako bafuna umsebenzi olusifa olula. Mzwile manje ingane sezimwezile mhlawumbe kwakuyiqini. Ingane zimwezile zambela emzini okhazimulayo kodwa usafuna iy'khwama. Isiko sakho kasiyekile. Ukhuluma amagama amahle kodwa ngapha usakhuluma ngesikhwama. Hlenzeke mhlawumbe ukubalisa ngoba thina sesithi thina emhlabeni. Hayi angisayifuni ngiyibamba bese ugijima uyifaka emfuleni uyoyifaka ezibeni uyoyifaka edamini uyigqiye. Inhlabathi namanzi yindalo kaMvenqama. Uma ufaka iy'khwama emfuleni uyayingcolisa iy'khwama. Mina ngubufakazi wakhuluma abakamfundisi waso umkhulisa sathunyiwe lokade khuluma lomamesengi wayesithumushembe seyidodongana zabafana wasithunga zakakhulisa lo wayemfundisi omkhulu la saya ozaleni lakubo umpoka omncane esasihamba nayetimeleni wadlale sophumthandazo kubo safike sayikhuluma le ndaba phakama umama wakhona uzala insizwa waphamula ikhethe kade wena mfana obovana ngangisebovana ngenazi ishisi ngoba sengishitshwe yinto yomutsho uthi zathi wena mfana lento ikhuluma uyayo la abakutsheli iqiniso. Mina ngukhokho mina okuyena wathatha iy'khwama zokhokho bethu. Ngayinika umkhulu wemfana ngezuyiswa lomfana
uyiswa umfana wasebolushembe mayebolushembe uyiswa umfana obesana wabiza umhlambulo wabiza umphathi weyinsiza wathi lenta sayifuna ekhaya baqoqa ikayisuthi zathuthi ikhwama zami bahanjwa nazo zayidolotoloshe nemkhongo uthi wahamba nazasifika ngazo ekhaya ubaba wayenompana wayeney'nkomo zey'nkabi zodwa isibaya sey'nkabi isibaya sey'nkunzi isibaya sey'nkomazi isibaya samathole isibaya sey'mbuzi uthi wayenothiswe lezikhwama zethu uthi mayesebolushembe lomfana wathatha umhlambulo ulo umphathi wensizwa wathi lo mphathi wensizwa ukhona usaphila kodwa kasabona emahlweni uthi unomfana uzowatshela bayamazi umphathi owayekhona kuyiswayo bathatha ikhwama bayanazo empuleni bezophathela umpulo ofuka lahla khona ngesikhathi ey'lahla lezikhwama uthi mayey'lahla zaphuma wathi mayesepuyiswa lo mfana uthi uyiswa lomfana wayenemlomo omubi kanti wayefunzwa ithina uthi wayethi mayeqabele nomuntu athi wayesengathi ungafa abesanapho umuntu engamenzanga lutho khona eseyinazalethi mayeqabele nomuntu kumele wacasula nje waqunqa wakuyinhlonzo wayefa umuntu kanti wayesuyenziwa yithina ngoba sasingekhwama ey'silayo kwafanele ahlala ngadinwa uthi mayesebolushembe wathatha ikhwama wayefaka empuleni umpulo wafuka sibopha ngesikhathi ehambe emhlabeni beqede nokungcwaba zavuka ikhwama umpula wavuka ngaphambi kwabo wathi nazi ikhwama nasilolisa nathi silolile unkulunkulu akasasidingi thina mpula kulelizwe ngoba nafake kwengcolile uthi sasesiboshwa uthi-ke mina ngiyangivuke njalo ngikhuphuke ngize lo muzi wasendambe bese ngikhuphuka neyilwane ngizongena la lesi salukwazi engikhuluma kusona izalo nomfana siyangazi-ke ngifike ngihamba neyilwane ngisho ngizodla ngoba silambile empuleni zaxoshwa sikhele eduze kompula ikhwama ngazi zihleli lapho uthi umpula awukwazi ukuthatha into ey'ngcolile inhlabathi ayikwazi ukuthatha ikhwama lezinye igqibane ngingayigqiba ngisaphila kodwa ngaleyo ethuna abazohambile ngiyavuka ikhwama zize kuwo uthi umhlabathi usunolisile ngey'thilo zethu umpulu usunolisile uthi ushembe phela wazi uthatha iy'khwama ayofaka emathuthwini lakashwa khona ukubola unyazo lazi lokho hhayi umuntu omhlaba kwawakhuluma insizwa kaNgcobo seyabhubha leyo nsizwa ngizosho phela kwakuntanga yethu izwa ngikhuluma esitimeleni ngakhuluma ngiyaqephuza ngakwithini isithi lensizwa omajeni angiyidlala isuthi-ke ngahambisa phambi kwami uthoza lakhona ye azile khuluma mina yazi mina ngakabi nazaletha ngathi ngihlele kwelusini ilusi inkomo zobaba omkhulu uthi ngaphela isongana ngaselala uthi ngasengibona umnumzana owayenenhlelo emhlophe wayengathi ngingangezwe ungaze ngobe seyiNazaretha uthi ngayibona leli khehla likhuphula intaba yangakithi wena umpula likhuphula intaba lihudula isaka leli saka ukubona isaka lokugala ummbila nojabona ufike faka ummbila bese kuthi naphezulu mhlawumbe okhalweni leswini bese kokokokokoke libe yimphukulana bese omama thatha balenzikhathi abathwale uthi yena wayibambe leyo nto elibeke ehlombe ehambe ehudula leli saka ehamba nalo wena umpula mayiqala lethi qala uthatha intaba ekhanyuka uthi ngagijima ngayo ke ngapha umkhulu kodwa utsisa lencane ngako tipula kangaka kwenzekani uthi wesithene mntanami ngiyahamba ngala lolahla leli saka uthi umkhulu samazi usize kodwa usukhulile mkhulu usho yena lensizwa kaNgcobo usukhulile mkhulu ngicela ukusiza mkhulu kubekele lapha phezulu uzothatha khona uthathi umntwana mngadonsa leli saka kodwa umkhulu into encane kangaka uthathi ilungile uthi wayesithi ilungile mntanami ake ngithule uthi walithula ethula lento le esaka leroliwe wayeseyibeka phansi uthi mntwana mzolibamba uthi hayi mina ngizolikhona mkhulu hayi hamba ngaloku mntwana wami ngoba ngeke ukwazi wakubamba lokhu kuroliwe uthi wathi mayeyibamba le ndawo le eguqiwe wasilwa yona ungaphamisa ujaji uthi bantu abanazawuqala akakhulumi ndawo phamisa isaka usalwa nalo mlomo oroliwe uthi oyibambayo wasuka wamazi obeka phansi uthi wathi mbonama akuyonisana le mntana izono zabantu basemhlabeni ngabe ngiyibutha mbonami umhlaba wonke abasebevumile ngiyibuthe ngiyanazo lapha khona
ukulahla khona izona namacala ithina kuphela esikwazi ufaka umgodi uthi ngathuma ngahlangene uthi ayisithatha futhi ngezulu yandrona phela ayisikhuphuka mayisephela la wabona kubhalwe umbutishele uthi engahamba yabona umfana wami leli sala lokubona isikhathi selisikhetshana le bengithwele bengihamba ngibuthi izono zabantu namacala bese ngihlangana namashinga namahlamandlebe nabadelelayo nabathotsana nendlwembe uthi ngesikhathi benza umkhuba abantu bangicaphula lezono zabantu ngifake kubona bangiphumulele umgqomo wazo uthi nabantu la engithi mangihamba mina mangihamba lezono zabantu zabavumile izono ngifike nazo sezingasaphelele ezinye ngifake abantu baphendula umgqomo wami kuyenzeka naleso nto akushengesilapha thina sihleli athi nesifuna ukulalela wena ubhimbe uhlabe umfundisi uhlaba uxoxe indaba ube nomsindo khona esontweni abazanisheba thathele kukufa esifundeni sokuthi ahambe nawo zanabeke kubo umgqomo wena wezibi kanti ushembu beze unosibutha sifike thina lapho nomhamba wazezulu kuthiwa asibeke isitephu nebreak uyasikofa uphume naso ngoba inyanga ezulu yayikhumela yathi abantu abami uma emva kwenkonzo sekuseni ngothatha iqephu zenu liyishintshe ngoba ingilozi hambe ukuthi izono zabantu kambe ukuthi izono zabantu neyiphazamisa amaningi iqephu iyashanela enzeni uma sekubuya lizohlala phansi uNkulunkulu abesemshaneleleni izono lezempilweni ayishaya lezi zono ziyaxoshwa yinike kuwehla mandlebe ongezwa uma usesontweni okhokho bethu bakwenza iy'thixo bafuna ingcebe elula uyabona yini mntwana waseAfrika ukuthi izinto zimbalwa ey'dala impilo yethu ukuthi ingashwabuzi umhobholo wokhokho bethu umona umhobholo nokuvila ngoba ngesikhathi evilapha ababesabanazo izinto abese ebona ikhaba likhepuzela lombila laba elima makhelwane wakhe abeseba nomoya omubi athi amakhelwane ngey'khwelo ezinhle yena aphela uyivila akenzi lutho abesebenza umhobholo manje bena umhobholo abesefuna ukumketula lo muntu angavuka emasimini bese ngena uthakathi mangathi ushembe asikhumbule abantwana abasha basezulwini noma ungazi uma ekhona empilweni kodwa uma unawo amandla uyinikele ngenhliziyo ithi inkosi zinikela nkosi ababe amavila ethongweni lakithi nabo benomhobholo hleze siyinqobo ngoba yona into elanda iy'thixo zikalusifa ukuvela okungoma nokunyanga kwadala ukuthi abantu babamavila ekabani ingane encane njengoba ndikushole ngane mangathi sothwasa lengane encane kangaka isibuhlengile umusha bani le ngane ilungelo layo ukuba umntwana isitholele imasezoqhuza amabhani nayo mpilo igaqe iminyeko nemnyezane neminyakana emzimbeni wayo bese kuthiwa ihlale lapha endlini nabantu abakhohlelayo beze kuyo ngeke ulinde umuntu lapha esikoleni sakho majiya ukuthi abantu abazolapho uma ingadluli kufanele ufuna iy'monyo zokuthi abantu beze kuwo uma bebezise kufanele uhlole phansi mina ngakubona mina ebhileke yogibela ematekisini lapho ngathola abantu ababhinsizwe engaziyo eyisebenza kade ngibona ngihamba lobhuti sengabona isicela itafula isibeke lapha indlela amaphepha kubekwa amabhodlela amancane nayo yonke into amabhodlelana iyamena kanjalo kuyadlula lapho uzinto kubuhlungu ikhona mangithi nhla awuzange ngifeyishe ukuyabona ukuthi ngiyabona ukuthi isayini esibonana ngayo thina isayini zadlula emhlabeni uyangibona ngimthi nhla ngase ngiyeke ukuhamba endleleni ngangena emgwaqweni ngoba yabona noma usuka egaraji lapha uyogcina amateksi ako-CNT lapha ngasebeshop bayabona abantu khona lobhuti abahlala la iyigebengu leza thina siyibiza amakhulu ngoba siyazazi sigcina masijawushakini sidayisa amabhodlela la yonke bayawazi umuntu bahamba bafuna baqala bekhenge ngasebeqhamu kodanja ngokuvela inyawo njalo kudlula bese yabo ngiyibuza amadoda esengehleli emgwaqweni ngihamba basengihlangana naye angibona kanjalo bese ngimbuka abesikufelishe bese ngibona kuyasetshenzwa udlweba phansi umuntu abesezogijima iy'ntuzwane uyakuphendula kuyena ukwenzani uyavilapha ufuna into elula bese kuba ukukhulayo ebathi amava
umuntu abesela namavukanga agcine sebashayisanibaza ethi ufuna beze kuye buza ukuthi ushenge ubuza ukuthi ingane engaka makuthiwa yiyo phasi kwenzani ikhona ngempela lento bantwana base-Afrika ingani namhlanje siyakhohlwa manje hayi into yasekhaya umngoma nomnyaka ngakuyona into yakini eyakini ngoba okhokho bakho majiya bavuka nabezikhaya ngoba bazange bangene izulwini inganisho njalo kuthiwa ngaphandle kwezulu khona abathakathi zangoma inyanga bakhunkule ifeke onondini ngaphandle kwezulu babezongena kanjani ezulwini okhunkule babaimbilizi lapha bashiwa amagubezi bashiwa ingcanga bashiwa amamalasi bashiwa amanketane bathatha ithumbu inketane eshumpula ithumbu ibalele lishonele phambi kwelinye futhi ishumpula ithumbu wena ngathi uthi asinye kanti amathumbu abantu labo bantu babevuka ethuleni bezakini nakuwe uyophila kahle eswini sakho abazange bangene ezulwini ngoba abangeni bemuntu ezulwini ofe ngengozi iy'ngane zakhuphuka nezachithane zalashwa zafa ngengozi akakwazi umuntu onjalo ungathi ethuleni engadluli umuntu odlisiwe abazange ayidlisi udlisiwe athakathi akadluli ngcolile banganani umuntu obulewe mangadluli umuntu ofe ngemaphepha uma thina uNkulunkulu esibisile siwathola amandla asibaceleleni uNkulunkulu inkosi sicela uyosifunela impande yokubonakala kwezinto sicela abantu ababangavile ukusebenza nkosi ubacela inkethelo ngoba ngelo moya omubi emndenini bese bageza izandla zabo ugeze nobuthopho bekhanda labo kwangena umpolo ekhanda labo bangena umhobholo umona bamselile ey'ningi zonke namaqumbu nokubanga iziqu zamehlo imishwamulo nayo yonke into esiphambalele ekuthiwa inhlambuluko inhlambuluko phela ikhanyisele izo zonke lezo zinto namhlanje sifuna ngenhlambuluko akekho umuntu khona abayoyenza nemali lokwenza inhlambuluko sekuthekwe iy'mbuzi nayo yonke into yohlangana ekhaya elikhulu bathenga lokho benza isiqiniseko futhi namadlozi ukuthi asithengisa lokho ufike enziwe inhlambuluko kumnandi abantu bamnandi baqala bazofika bey'ncwazi abantu ushaya kancane uthi wayehlule wafothi ehlule nokhokho nayo wabephethe ngempela wakho wayethakathi hayi asikhohlwe wafothi thina sabandawonye thina ujatshule kuphumele ngaphandle kuphumisana umloza lapha ezaleni mhlawumbe ugcine sekuhlatshweni imbuzi ugezwane kule nje yakusengelana ilala uthi hayi inhlambuluko bangene ngaphakathi endlini baba amashela ndawonye omkokotele kuhlale phansi udliwe inyama ithi ugologo ubekela ithi ubhiya ubekela ujatshule uyaphela phela ugologo nobhiya phela usale mhlawumbe komunye yabona idlozi endlela eqange ngayo lisale komunye mhlawumbe ibhodlela seliseligilasa umshela athi ungabi siselinde encane ayigibhe athi wena nehliziyo emvukwana nalokhokho ayimthakathi wakini usuke ekhayizwa ngoba nibephela ngayo uqathwane lihleke idlozi lime lapho nemashela lithi ngiyazaphi mhlawumbe niyazi njengoba niphuma ngokhokho wenu uthi wabanga inkomo niyazi ukuthi yini imbangela wabanga inkomo ubani wasusa leyo nto ubani waphepha leyo mlimi baqabane niyakwazi ushembe kuphela wazi kulofuna impande yomsusa wentuthu yokuthi umndeni uxovane uphalane wenzani yonke imithakathane ushembe uhamba yofuna lapha empandeni awulande asiqale ekhaleni mpekulo sithi inkosi siyacela abahamba beqabeni ngoba ndikhuluma ngithi ukhulume ekuseni noma emini sibatholele impahla yakho ukuthi inkosi bonke ababangumsuka wokuthi badale impethu ukuthi gcine eqathwane emndenini sicela nkosi wakuthi balethe ekhaya lemphefumulo masele khona ekhaya lemphefumulo nansi inkomo yabo siyabalamula noma sibakhipha lezo yithixo noma sibakhipha lelo labo ladala ukuthi benze iy'ngane zabo zivukelane ukhuluma ke uMajiya uMajiya ufika athi ezani njani inhlambuluko bese ngizohamba nomlenze uMajiya ufika ney'lwane zakhe kini ayithathele umlenze awondle iy'lwane zakhe abuye azofaka egcina bezofaka uhambe omhlophe nomnyama zofaka abafana izophekela nentweni inhlambuluko aluzobethela ngey'lwane futhi ezo asho umkhomo imbandela nohlaba njalo emva kokuthi endabeni iy'lwane zakhe ngekuphalisa segcina ngesabatha kwiNazaretha umuhle umhlayisuzi umshumayeli umvangeli umkhokheli umpolisi kodwa ekhaya kunenkomo esihlaba engaziwa ezingabizi nomsebenzi inkomo umcimbi ekhaya kunegama lawo
hayi lo manje nje ukuhlala inkomo ezokuphatha esaleni wani inkomo nembuzi zale uJehova umbhenqane ngoba ethi zizogqiba iphisi zamacala adaleka onkulu ephikile emthethweni ayimali hlathe lingabe ushembe ningayihlala inkomo nembuzi ngayibika ngomsebenzi wayo amen bese ngihlambuluka lema ngihlale ngizofaya basahlala ngomhlambuluko ukuthi nitwana ukubhuka yakwazi ukumemba unhlaba la ekhaya usho umuntu ayedlile bathi phuphu bambonisa isinkomo ayinagama ayinalutho kanti kwenza imkhuba ayikho impatho ehlatshwayo engenawo umbandela wayo udiyane imicimbi nembandela awungenza ukuthi mhlawumbe inkomo yami ayiyithiye hawu sazothi umpuphuhle yike wenzani umuntu asezulwini inkomo imbuzi thatha amacala ithole ithwala enzima ngizothi itiye kuleyo igelelo lezivula phansi umvukisani wathi esahambe emhlabeni sunondinga sivule kwena ngoba sibone ukuthi awunaso isibili athi ngicela ukwenzela igijima othenga imbuzi uthi wenzela ugogo ngembuzi ya lesalwazi sasingaganile ingane ekhaya ngoba masanile ekhaya sithole isebenza ekhaya amahlatshiwe sasifuna imbuzi zazo zodwa uqilo uhleli ekhona esotheni selambile hamba ngenqaba ey'ngane nabazukulu ugogo kakhulu uqinisa ngikhuluma nathi ngikhuluma nabo ugogo kakhulu umqiniso ethuleni ukuthi mntanami mina mngani wanga ngihlangeniwa la kunandawo ingakho bohlola bethu uhamba nomndawo usalukwazi esikali ngoba ndawo lo mndawo kanangakwazi futhi bakhuluma ingane amlungisa ikala labo kunathi libe lithonga elambhembisa ngothola umendo mayibonkosi lokati inqambo neminyaka ukuthi yakufaka intambo ebovu engathi ambulance umzimba wonke uyantaka iNazaretha mina makhulekile uyanthola iNazaretha lineyintambo umzimba wonke ziphambena ngemuva ungazi ukuthi uGesu yakhe kanti yini uphima bani usuyisana wazi sizokhulumela ugoba kakhulu uqinise ethuneni ngoba ushembe akamgezi umuntu futhi akamthethele ngamanga zokhulise kale mpembe zokhulisa lo masidumisa uNkulunkulu asizesiphelele ugogo wayebani ngani ekhushulizisa ebuya abana babo ngoba ephutha yedwa emendweni mayisevuka ahayize kakhulu bezithiwa akenzele itiye elande luthini ngithole weprocess mayiphutile uthi nathi ubekela nenkomishi mayiphutile aza khuluqinisa ukuthi yini lapho ukwenzela wona ungenza abantu la isengathiwa yini amaladi bezamaladi abantu beyoshona ngala ngazi iladi ngoba ngazi kunephela umuntu engengizo ngawo wasezulwini uthembe mayepha abantu isisho sasezulwini angazi amaladi njengoba nje ngani umuntu ozizathu uthonze amaladi wenzela ugogo wenzela umkhulu wenzela umkhulu umkhulu teyophula iladi akakhuluma uqinisa umkhulu tewe afele khonami ngatosho mndenini imbamba engaganile izobikani imbamba engaganile yafele kwenu toshiwe lo muntu emndenini mayitholile nje wathola indlela ukuthi azembule abeseqamba mama omunye wafele ejontini abantu bethuleka abakhuluma uqiniso ukuze sibacelele insipho kushembe mayibonkosi bantwana bahle basezulwini kunabantwana babantu laba bakhuluma izinto ezidakisayo ezibuhlungu abantu beyikhuluma la khona lokugcina angisazi ukuthi udangananhlanhlanga ukuthi ikhumbulele indaba yami kodwa ekufanele siqonde ukuthi bantwana bakhe basezulwini ushembe siyamthuma nathi lokuqala ukuze sifune shembe sizocinga la ekhaya emphefumulo sizocinga ukubonakala emalibeni emathuleni abazali bethu sizocinga ngonyaka mayibonkosi kanti sisekahlele ukucinga kwethu kodwa sonke lokuqala ukufika ukucinga kwethu bantwana bakhe basezulwini ukuthi simthume ushembe ngengizwa imbongi zakithi zikuthumekile abantu ebuhleni bamaNazaretha kuthiwa simthumaphi unyazi la ekhaya emphefumulo ukuthi siyamthuma unyazi iyazazi lokalalina ngesonto nje iyazazi ukuthi simthume etankokwenu unyazi inkosi hamba ngele etankokwenu
ulande ingane zakhushula zafakwa enkokweni uzulande lezo makoti bethu lezi zintombi zethu ngoba zisibophile ethuneni yolanda nalezi nkosi ingane zakulawa amakhosi nawo phambi kwethu ogatshelo weminyathi phela bekhipha izingaphizongo makuthula ukhuluma umlomo ungathethi manga zonke ingane ezizelwe ngenyama ithe idlozi elikhulu amanzi nowa akhuphiswe bonke omakoti abakhulele akuthatha umbungu yabo kanti badlala unkulunkulu manje baqedule ngamadlozi nangenhlenhla umakoti kufuneka nje umbungu ozokwenza itelezi yoliwizinda amakhosi msenzonhlele kondaba ngihlele ikhamile indala egcwele ukunuka omdala thanda ngathanda mangazange ngiqonde lokhu ngisukumele ngiguqule ngofika ethuneni okhokho bethu yabona mntanami masukume ehlale sihlathula igazi lengane imbungu engane ngoba kwakuyinkolo yabo umhobho nokubusana balwe bafuna ukubusana izindaba ezibekiseni okhulunywa ukuthi ukhala nguyisi ukuthi uyisa abahlali kahle mina ngithi kuhle kahle ndabezitha sukuma kusemanje ulungisa ithongo yona izokuzisa isihlalo ndabezitha size sesiklini kwena singezi namabili noqambo nofezela singezi nempi isihlalo kwena ndabezitha sukuma uzobathethela amaqaba nanto-ke uthemba into akhuluma ngawo nazwezulu uma amandla ekhona imihlangene nuzana sonke inkomo yokuqala uNkulunkulu akhuluma ngayo ngithumele badabami noma nithi ngithumele sengiqalile ngapha ngidlulisela kwena ungaqala undlime abantu ufuna ukuzwa ukuthi uqalwa nguphi nakho sesiyaqala lalisisa kahle asebedlulile bakwazi ukukhuluma ngifuna uqala ngapha nithola inkomo ungomele iy'bhuzazana-ke yintokazi imbuzi engakakhwelwa kodwa seyiqinile hhayi umthumane lesatambuzela ngenanga abantu abayeke kuletha imbuzi osakubamba ukone sanukubisi inkosi ingazezulu latshela umthumane udlovu lathi wakhona imajini umtshela abantu abangani babamusi letha imbuzi ey'ncane ngoba lezi imbuzi encane lozale zife isidwa amacala abantu banamacala asinazo abantu zife uNkulunkulu engadoki nazo Pada maiswa ya kale mbekulo ziyakulinga uNkulunkulu mayengekho zoxoxa noNkulunkulu Nkosi ntoni icala labafanele ntoni isakwazi Nkosi esahamba sole point sinelisa umzimba saxoxe emndenini Mtheni icala Nkosi lenkosi yasekuthini eyenza ukuthi amakhosikazi abayiphoseweni basondala kumakhosikazi ayiphoseweni ngoba engasathandwa afika boshela ukuthi ayibulele mayeseboshela ukuthi abulele kodwa umndeni angangenizile umndeni ayabuya sekufa azokwenza umakoti babona undika wonke abagana lapha ungayifaka njani la ungayifaka njani la umthandazi okuba nathi male bonke kama lenkuba ukuthi nabavimbi obenzela bayiphekeze ngamezi majiyo o2 sebenzishene akanye awakakhulu kumajiyo usebenzishene uthanda zishene wena usaba zishene manje uzothanda zamajiyo hayi usebenzishene asiyeke namanga esiwakhulumayo bakwethu ukuthi khona izangoma zikashene ayikile njani usuke umdadewethu ozele ingane zazawu-3 ehamba nendlozi engcolile ekhohlakele ehambe nemhloma lapho udadewethu ekhohlisa abantu sesimntu wesifunda ondini kanti uhamba nomuntu ondindayo egazini lakhe athi uma esenengane ezokufana bezefunda abantu abadala sihambe hohoza umniza abantu kuhambe itoka yathandazwa bese kuthiwa phansi uzokhuluma idlozi bese ahayiza lodadewethu usuke iy'lwane zakubo ahamba nendlozi zakubo ayikho into enjalo themba zangayisho into enjalo Zilipoma zikutheni umpoma zikuyalalela kakhulu nawo ithongo manvuka emzimbeni womuntu kwenze uNkulunkulu mayithandile livuze kodwa livuze emndeni wakho hayi livuze omajiya ngale baceleni phama zokhoza umzimba wami kodwa ithina ngezulu mpasophe lo muntu uyakwazi uphakama phakathi komuntu azenze umuntu wakini ushengo wabanikeza ukuthi benze lithi ngey'bonakalisi nangihlala namaphupho ngey'bonakalisi abazange banikeza ukuthi bawuhlezi phakama phakathi kwabantu umuntu ophakama phakathi kwabantu akahlumile ethuneni uboshiwe lowo muntu usenganeno wethuni
uthayanisa ezweni uqile ningi abangakhuluma ngoba sahamba ezweni yina abuye ezephakathi komzimba womuntu akadlule ethuneni osedlule ethuneni uza ngendlela emvelo kaNkulunkulu ayikhuluma uNkulunkulu wazobhala phansi boyiphatha kathi indlela uJehova ngathula ukuza kungephupha abazali bakho kufanele benze kanjani mabenza kubo uNkulunkulu mayenza kubo ngephupha amibhaliwe lasefunda amen ayekhalende lokukhuluma ngamaphupha ungabona useyohlala emzini umuntu ashizo ilanga lapha kuthiwa ubhulisheze lapho kunabalozi inyanga yezulu inyanga yezulu abalozi ingane zaphuphuma zaqotha zenziwa amakhwalo bese umuntu ayisebenza bese kuthiwa abalozi ekuthiwa chiyo samthanda umajiya kunabalozi kanikhuluma ingane zaphuphuma zacwiya zenziwa yonke imikhuba asesihogweni lokumnyama imbuzo yokuqala uma manje khona siyakuthuma shenge sikulungene libili mathuneni nomndeni wakithi wonke inkosi wehle ngotshani lokumzikizana uyodlula kubawa umawa unkulu ugogo uyodlula gogo uzula nonkati uzofika nkosi waboqala baphambi kwendleleni ungutele bona nkosi wathola umntana kwakhe uze nabe ekhaya emphefumulo uzobafaka ekhaya emphefumulo bezobathula ithixo nkosi ubapha umlomo nkosi okuveza amacala mayo nkosi uyasikwazi ubathetha amacala inkomo yokuqala leyo esibili inkosi siphume esigwini somndeni owaqala uthi uyalapha bezinyanga bezango bagcina sebebayafika bagcina sebethi bagadla nabagadla bagcina sebeabathakathi baqala ngeyikwama ekuthola ezokulapha wafaka imithi yokulapha impejisa yompilo wagcina sefakwane amakhubalo wagcina sefakwa imithi yokuphosa zangcolanga ikwama lapho sebeqambama benza sebagezela ikwama zigwezelani ikwama uma zayilapha bo zenza ibenhle inganayihle lena zigwezelani zigeza ngoba zaseyifakile ebulalayo leyo nto ebulalayo mayigezwe ikwama ngoba phela zibulewe nje ngiyengibone phela angibone lapha unyazi lwezulu uyakhumbula sotobe ngilungisa igama lapho babe ngithumela ngilungisa igama wayethi boba khona amabhabhadisi khona abantu abadlala ngomfundisi wakithi bathi bazogeza ikwama umuntu ufana nepasikeni ndala wanye yahlala uGreece athi swama zakhe abamba kusama ngomfundisi utombe lapho abamba shukusha emanzini leswama mliyeke kusho uklasini abanye bathatha ikhoma zomama bona amapheso omama athi swama zakhe uyabona umdlalo edlalo ledlozile ngoba makhuluma wekwama makhuluma ngamatasi ngasuka lo uthatha iswama sama futhi esitapile anza bethatha lesesibhede esitapile ubuye iqathalela futhi umuntu uyabuya kushuthenga ngeka angike abantu uzogeza ikwama angibuka phela bangeze ngithule ngitikwa waqinaza umfundisi abanye abone labo pasika abanye labo pati umsebenzi wasezulwini uphethe ngathi iswama zakhe uzogeza ikwama lapho uzunyazi wezulu ukuthi zigezelana elahlwa ngapha ngeke bavume ukuthi amen phela ngeke sibavumele ngeke sibavumele ukuze bavume mayonkosi uthatha ikhulume ekhulu lapha ekhaya kusasa ngesonto masithandisela abantu bayabuza abantu abavuma phezu kwabantu ukuthi hhayi wena sangani uyidimoni kuliqiniso ungakhuluma amanga ngeke uzithole uphila omuntu akhanza phumele ngona isuku khona wayehamba neyinsizwa la simbiza besinantu wayesesibonisa ehlolele umama lapha 14 lapha ngakuseyindunduma lapha angikhulumisa amagama Sambiza dosa, wenzani wayisho wathaya mina ngingilozi hamba nengilozi ashaya ngokukhuluma lomoya hamba nengilozi ashaya inkosi mayifike emhlabeni nengilozi zakhe ezokwenzani lezo ngilozi wathaya lezi zakhe ukuthi zosiza ikhala emphefumulo isizo nani ikhala emphefumulo hayi ukuthi ulebele abashuma inkosi ethafondiswa umuntu la ushembuze zinto yakhe thina singamehlo kubona asinandlela yokuzwa thina sezishembe asikele yona mayibonkosi amadolo sele unyazi nama nkosi bakhala ngokuthi hayi ngiyabona mase ngibheke ngathi na owathi nisho kanjani ukuthi ngengane ngiyijuice lengane ngangihamba manga namngane wayifele lengane nengane intathu kodwa hayi phela lezo yibani wayithola singangeni yena awu wayithola ngangeni yena ngangena nimpo hayi safika naye awu lekulo ngikhuluma ngayo iyabheka ihlangano lo ngithiwa ngihlambe ngala nengilosi ngithiwa ngihlambe kuye ngala
bathi mawubheke Timothy ayisuka bese hamba thi awekweku walutakwethu manje simbuzo senamashoni ngani umuntu iqinazwa omubi ayikho njalo bantwana abasha basezulwini ushembe phela wazi ihlakala emphefumulo mayibonkosi amen uyazwezulu amen wayenza uNkulunkulu uNkulunkulu sebanike oshembana amen noma jiukiza oshembana abanye bampika bathi umuntu kodwa abantu bebhale incwadi la ubona mayekhuluma ngokuvela izwi namhlanje asambona uNkulunkulu sekhonza izangoma namagama antobana sabatwana niyamazi uNkulunkulu engatabisa ngoba umuntu ahamba mayezihamba into sayobekini angikho lapha ngikholana abantu bangiphosele wena konke manje uyazweza mayibonkosi amen sesile ucela ukuthi asithele intwale labo ababenza ngobezinyanga abakhulu bengacile ngabalulu bengabe bengayonke imikhuba yomnyama esesokweni usheba waqeda ngaphesha kwethuna emndenini nanganele kwethuna mayibonkosi esokwenza ngithi nezanini esathi Nkosi amakhosi zale esidlulise ingane ezaqotha zenziwa impela zenziwa Nkosi imkhulisa inkomo ezinye zinakhona thina lokho bezwenza phambili sicela Nkosi abantwana ubakuthe Nkosi bahlitha abanye bathunjiwe abanye Nkosi badlwetshulwa abanye Nkosi bavalelwe emabhodleleni bafakwe enkambeni Nkosi lokuthiwa bacukuza sebeziwane abantwana abaphephethe baphume edistroyini zabantu kodwa bathi sekhulike kuhle sekhathela abantu angezwa mina umhlola mina ekhaya ngihlasela isitha sonyazi esiwa phezu kwami sikhuluma phezu kwengane yami Nkosazana sengikhathele mina wemajiya sengikhathele mina sengigubhile ngisakwazi isikhala kade ngangisheshela ingane yami lokhu okungithumile sekuthakona ingane zami sekuyizona manje ezisebenza phezu kwengane yami hawu yazi iqilo athi ngikhathele kodwa kuthiwa ngasuki sengikhulisa ingane zami phezu kwengane yami behlumeza inkosazana yami baba ngihlumeza ina 11 years namhlanje na 23 years inkosazana behlumeza kwazi unyazo lishaya lizilwane isina 28 years amen abantu la abaphefumula esisho nawo 100% unyazo uNkulunkulu wasekheni unomusa inkinga ufike akwembulele umbone usibone isitha sakho kodwa bese bekumgobha ukuthi ungasifaka isandla udele umbulelile ibambiza futhi abantu abadala abaqeda imisizo mangabola izinsizwa abanganayo uhayiza manje mangathi uyambamba empedeni ubezandla nje amakwala siphume eswini sabantu abadala ngobenza imikhuba engaka vele phela mawulike engabonakali ikwala insizwa iqekelela ithi madoda aphusani sakhe abese kunjani la insizwa ke labo bazi kunjani la bekhombanisa nje ipha nasethuleni maseboshiba hayiza ngakubaba bese bekushuma sevathi Nkosi amakhosi imbuzi esathu Nkosi amakhosi ingane cela Nkosi uyiphethe idale kabusha uzenza abantu mayibonkosi amen esine Nkosi amakhosi ezingane siyacela ukuthi ukhiphe abamelethi basezulwini zibelethise Nkosi ngokusemthethweni sithola amalungelo okuba amen ingane zaphuma emandulo akekho ngisho umkhokheli wayebelethise zasemandulo abakhokheli bayibelethisa lezi ephuma komakoti laba omakoti lethu futhi nazo izinto enginaphepha kodwa ebulewe akumkhokheli ongabelethisi ngane ngane moyo wami ushengiyaqina ithi uzongibelethisa nje wena mkhokheli usifanibani uma wangibulala ngithethweni ngicela noma sekufika wena ngayona uthi angimthethele uma ayikho into endala singadlali-ke ngabakhokheli
sebenzisa imkhuba ngiyazi iqala ziphosa kodadewethu noma kodadewethu ithini esenza ukuthi bazakhushula ingane le nathi siyiqala bakwazi ukuyikhuliliswa ithini esenza besibakhohlisa sibathembisa ibhaloni sibathembisa ukuthi soba namathaveni aku-15 uhayizile okisho yonke lento yakho ubhekile thaveni yakho nani ingane umuntu ivumile utheke uyishiye nesisu iqala ungasazi nikubone ikhushula isisu nawe neqala kayisuthi noma ngamthuntuka udlale lonondibelo wabulala ingane yami wawuthakabele ngusemthetheni nomani wawuthakenze njani mina ngoba ezishabaza babo nawe neqala kayisuthi unina embathini ngumntu kayisuthi umuntu wesilisa njengoba embathini ngumntu wesilisa kayisuthi ndoda sele nje ukuthi ihlale ngempela ezweni lisuthi izibethembe imbuzi yesine yababelethisi eyesihlanu bacela intethela yabona emdeni yabona ezweni yabona amakhosi lezi eziva mthuphezo emlini seziningi ey'qhamukayo ukhona abathi zahamba emhlabeni thina sona imendo yethu abawonondindwa saphinde emndenini sicela ukucela intethelo inkomo eyimbuzi iyadingeka amandla amayinkomo nokubelesela kube khona abantu abazenzakalisa abantu abayikulengisayo abathi bekhathele bayiphosa emawini bayidlisa ushevu kube khona abantu abahamba emhlabeni bengazange bakhulula inzila baze bawungena ethuneni lizilile noma kuthiwa inzila kusekoza iqontula ebekaphansi kodwa akhululeke ngokusiko lemvelo umthetho walilizwe namakhosazi ahamba ngaphambili mayesahambile ngaphambili abayini balandela ngemumva kodwa bangabe sakhulula bona bakhulula inzila ngale plane lawo makhosazi adala ingozi adala inqwaba yabantu abazovama izilili ulushebe nabakhona kube khona abantu abahamba emhlabeni bewongingili indoda nendoda owesifazane kanye nomuntu wesifazane lawo bantu sizwile ukuthi intethelo ayikho kodwa ushebe bakhona abantwana abathola umthwalo abantu abahamba bengane ey'mpini zasendulo nodaba ezibayakwazi ukukhuluma ngako manje endulo kodaba ezitha nina nanjuta amabutho kodaba ezitha abiziphi nwafaka amafutha amahhashi amabutho nwafaka amafutha ey'lwane athi mayesephumile ehle lapha igazi lishise bese bekhombana okwamafakana okomajiye badewosa lawo nomfazi abaphendula abantu besimame afele umuntu engoliswe ibutho elithize mayivuzo wayidlose enganeni uzowenzani baqala ulungile abanye baboshwe ukuboshwa phela lonto yamanje ukuboshwa kwakwenzeka nolokwana kuthumba ibutho langalithumbe ibutho langalangala bafaka emajele ngoba kwakuyizingwazi iboshwe khona ekhaya khona esigodlweni salapha ekhaya uthi masekushisa igazi bavulane bodwa amadoda afe umuntu ekade engcoliswe indoda noma yini engcolise indoda mayefa evuka ezoba yidlozi engalini uzovuka beyidlozi engayo ngoba ufuna ukuthi mhlaba ngibone ukuthi ngaphi ngidlani mina ngokushileni ngoba phela umkhuba kalusifa leyo ufuna ukuyiveza ukuthi nanje ethuneni umntwana akazithi usawesunjalo langelatshwayo asinda mina ubani ozoba lapho ushembe uzobakhipha lokumnuka kalusifo bangene ey'nhlizweni zabo bese bageza bese kugezeka lonke uliko lomndeni kuze kuthiwe kwaba izolo nabanamuhla mayibonkosi azabe belushembe badala uthuka khona omndingini bathola cha kulindlela kaNkulunkulu amanga nje ukuthi isithando sikaNkulunkulu ophibhande masibantwana uhambe uyiholela nengane nenkosi yami ethi umbhali ithanda abanye abafana ukugula lokho cha kona ucela ushembe ushembe abe ayelokugula ma ugula usukuhlalisele umoya omumbi
Matana ngaphelele kulokishiwe ukuthi ungamnikele isifala phambi kwaJehova umshoni abashwayo. Angibhalile imfundo incwadi. Ungamnikele isifala phambi kwaJehova. Awutambulukile uNkulunkulu usho iqini. Yini akanganikela ngembuzi eyithoba noma ekukaya yena bedala ishosha. Yinda ngoba ayikhanti ngaphelele. Ingakuthi unikele ngembuzi eyisifala. Ngoba ayikhanti ngaphelele. Ithi inkosi langa ikhuluma ngengwevu. Thina sidala ekhaya zabantu. Asimdala umuntu ongaphelele. Kodwa abantu bazala bengaphelele. Uthi ngiyazi ukuthi mntwana uthi umntwana umphefumulo umntwana ukhishwe ezulwini ubekone kayisi lona. Ukuthi ngiqalekiso onelekayisi. Tuhamba mfundo zokuhamba phambili. Athi mawudilize lokhanganina utwahawo. Uphuma ngoku waphuma ngoku ekhaya. Ishobela wonina ingane iphuma naleyo nsila ubezani iphuma amanyongo ingapheleli umntwana kanti kufa kuthatha abazali bakhe. Usheba wakweza abazali bethu mayibonkosi basemandulo. Abaphambi wasemandulo. Uma kuyisibongo sakini sinobukhosi phakathi. Lokho bekhona indaba ezinhle. Baqondo indaba ezinhle nezimbuzi ezibalwayo ezibhekene nathi thina esinesibongo sabanumzane engekho bukhosi. Mawukhona ubukhosi sekufuneka inkomo ehamba ngamasondo. Emela amakhosi angaqala nzima phambi kwamvenqa. Ngoba wona amakhosi ayijuda. Izilabo langeqiwa. Ngibhekisene indaba ezinhle. Bakithi enkhona namhlanje. Ufuneka inkomo ehamba ngamasondo. Yamakhosi utazocela intethelele. Utona iza kusa ngokununga kusa ngokunxele. Akusa kabi. Yonke imikhuba wabenza. Bese wayibona amabuda ayinkosi enyakazana nyakazibutho. Asibekele wamanje. Futhi lawa ngithi amakhosi awadinge amabuda azobonyakazana ngoba thina zamabutho abo thina abashumayeli mayibonkosi. Kodwa wasezweni mayakaze yaza namabutho. Nasekweni ngani. Ngoba amabutho athutwa inkosi. Amabutho aphakwa inkosi. Amabutho athutwa inkosi. Ibongo ehlele. Lezo ibongo zife empini ngoba kade ithunywe konkosi. Mayivulethuneni seyifile emthandaza lenkondo ziyakonkosi nalemthandaza lenkondo. Ingathi imizi amakhosi ibone mina itshengile. Ingane zakhona kuyimbuqumbuqu. Ngoba zonke ibongo lezi ayivuthiwe zizohlala konkosi. Yonke imizi yakonkosi ibone imizi yakonkosi iphelile. Namhlanje amakhosi nengangithi ihlalele eTechshop ngangithi ivela uGavini neJuba. Iba inkosi nesonto nomzukwane yambo ihlalela khona. Engakini-ke kanti uyosiza ukuthi ubone uhlele. Emathaveni mayisekumnandi manje amakhosi amahlala emathaveni. Adlalwe lelo laba umandoza. Ayadansa. Awazenzi ethuneni kabheka. Ngakho indaba ezinhle kufanele baqonde ukuthi uma bezothila amacala kufanele babe nayo inkomo yamabutho ukuze ushembe awageza amabutho awathula imkhonto uNkulunkulu ayifake emqubeni abese etshela ukuthi imphelile awathunge amanxeba ney'ngozi afa awakhiphe intelezi ababegcatshwa ngentelezi ezimbi intelezi zey'lwane ezimbi namafutha abantu. Ungaphuma amabutho azonqonqoza nemkhonto egcekeni ekhaya ngoba uzophathwa izibhoko. Namhlanje umuntu uphathwe izibhoko ezithiwa hhayi uvuka umkhomo kanti umuntu wakubo yibutho. Unqonqoza umkhonto uwe egazi lakho. Uthi mhlawumbone ukuthi mina ngizoziphezukwale ngani. Uhlalelwe ibhoko ujuqe umajeke bahlele ngani hayi impela uyakushaya usenza baba udlala ngawo usenza ushembu uzosamlela abantwana bakhe basezulwini mayibonkosi. Amen. Ngikhuluma ngabantu abaqalayo ukufika laba asebenikelile ulanisise kahle lawo mbawule kade umbuzi laba asebenikelile sengaphetha abantwana benkosi singaze phuma inhliziyo ibaleka abantu bakile bandawo obheke ngasifuna ukusebenzelela thina sayibekezelela sabekezelela sizulanisa 100 yazi khona khona sizulanisa 100 esowathina amacala Otakuti ukudanganana. Sambekezele simbulalanga samabulala bonke kodwa nesimbulalele. Kodwa usekhathaza usuku zodwa.
usethi kophuma nini ujaphutha ekhaya atokize ahlala abantu babodwa bayokhuluma ngolekeleko private osuka thina kanjani lokuyiphale sithekulekeleka 1 million usho umntakaza akondle ngane ekhaya kodwa sethekulekeleka 1 million ngikuba ngikuba ngiyathandwa yithini emhlabeni indoda iziphunga laphansi kwehlahla ezazo ozothi ikhasa ukuthi uswini sekumpwena 1 million soyishaya private umuntu angathini isingo ekhaya imali kodwa sekuthi kule 1 million lapha ekhaya asekhona amajiye sekuza amagebhu manje fika kanjalo amatwazi imthobe zithi sikuma amagebhu sihamba manje sikusekhaya akho ibongo lapha ekhaya uthoba nezinto eziphikayo ngoba yini isiko sakhe lapha ekhaya kodwa lokho bathindisile ethuneni kaphela ngoba kumajiye ekhaya umbhekile njengaku ubani ayewubezela umzuzwana abazazi imndeni ethelele ukuthi umhlaba ukudla kona lesindaba ekhuluma noma uphuma ngoyisuku yokuphumisa uhlele esigodleni samajiye athi mphumela ngoba ufuna ukuphume eparadisi aphumisa intombazane impishane engaka eyazangaphuma mayebhodla lomntwana mhlawumbe nomakosi ubhathele nomkhuhlane uthina makosi uhlupheka ithomba ndala ngathi isakito zindala ngathi sifaka emgedeni sizogeza lo mthwalo engaka ukugeza lapha ekhaya ushe kuphilisa ngezi abantwana bakhe basezulwini impondo yozambetha igezwe ngokukhuluma iqiniso bahlambuluka banivume labo abantu besukume bephumela imindeni yabo ukhona wakhe ngibiza ngazi kuwasho lapho uthi wakho wayekade ethwele into usukela mina vuka thatha ubhobho ukhulume la uhlambulula ilihlo kolihla nobontu usumkhayela bese iyeka lento abosengabona manje ayike bangisiza lokuma wona usuphembe ngomsiza waonvezobala yabona into masaqashile iyagadi phele kodwa masevele bani yazithi kadiwe yabona umuntu uyalunga ingakho kushembeza phela inkundla la izweni lasemaqadini wayesethi khama wathi isekhaya imphefumulo la ekhaya imphefumulo uthetha amacala alikho icala ngazange kuze qulu icala lakhe umuntu Nkosi labo abade balethi imbuzi ngabe sephela unyaka naku efanele benze ngawo amanzi ngobhoko uma indeni ingakhulumi labo bantu abadala siphele nginyaka bethumele indeni uzwile uthelo ubaba uthi 4 years ora khona umuntu ono 6 months osekhali ngembe itafe ulanda abantu abadala uzobenza lo muntu ulanda abantu abadala omunye ulanda abantu abadala uyambona wayengathi nemthetho ngiyeza nje kwena akho mthetho ogcini labo bantu abazolanda abasezulwini bazohlala kanjani naye ngoba phela kunomkhuba isiko kona umkhuba nesiko omunye uzothi isiko elizoba umkhuba ezobantu ukuthi makwenziwe into besithi ngisayoyifuna sayohlola uyawungcolisa lo msebenzi wakini uzawungcolisa lo msebenzi wakini lapho-ke asephele ngithunyaka kuthiwa unkulunkulu bemcela idawolanda imindeni benikele lezo ntwizi mhlawumbe zazahlukela kwesihlanu bangena ngezinye iy'tsholo nansi befanele bayiqaphele sefanele bahlangane basiseyahlele bahlangane bewumndeni bewuzalo bangena unkulunkulu hlangane bese nikhetha kule mizi enyakhile nikhetha owodwa mhlawumbe senze noma kuya ngokuthi nina nazi umuzi obukeka usaqoqekile ukuthi ithonga singathi baphumekane phumele kulowo muzi niyawukhetha nina umuzi hayi kale mpemvu nazi ukhethela kale mpemvu asiyazi imizi yakini sozwangana senbuya nikhetha lowo muzi nemizi enyakhile imizi namabizo khona umuzi waka-1 khona waka-2 khona waka-1 nini naziye amagama amabizo abo mhlawumbe nikhetha umuzi waka-3 igama lomuzi
nilungise nihlanganeke nokuzala bese kulowo muzi nathi izindlu ey'phuma yibona abantu ahlambulukile bayilahlile ithixo abasayifuni into engayo nengculo sebefuna inketha sekufanele kwathiwa izindlu ey'ntathu yindlu lekuthiwa yindlu yangasentla ezobihlela abanumzane balapha ekhaya amadoda alapha ekhaya namadodana alapha ekhaya bese kuba yilawu ley'ntombi